It's won't call radiotherapy. Mommy, and so no call therapy for how long? Radiotherapy no be for how long? Baby, ya na be 3 weeks. Okay. It's no kwashemu 3 weeks we. Oh. Because no na be kum cells na ebia aka ho. Anke be se nyini biem. It is a genu phone be more bad there. And so we na dwen say obekọ for radiotherapy. Na ade no mo ye kemu na mo omuti hututu no mo ye tuntum na ya mama ne kunu ne jeja wo no. No cry no say be o me manager ya lack of awareness. Me man nim onim enu ti na say ye kwa asori a ya e pese me man no so trans. So mo asokro munya bi. Me man so timinya breast cancer. And obema nya oba tra ne ho. Nti ya oba so nya expect say ye kunu ye nua no o mo tra man. Adro bia won a side effect. Okay. Even obi okro no mparakra no wo ye. 29th October kakra bosumi du no nso ekọ na wieye esanse ye ne nyame nam enti no ye mu bi bebre na yete ase ebimo efrimu se ne ye nyina anopei yate se ye maame ekua donko wefrimu no irade mfa ne kra ensie yie na yen atiasefo edie ye bekoso ade irade ase se enkwa wo yemu na da ne da nyina yenso yetimi betena ha na ye ne mo ebo enkomo Akoma mu nsam dwumadie na nenso ye de ebremu ewo Akoma 87.9 na wo hwe yen enso ewo Onua TV, Facebook na TikTok. Bebia wo hwe ye bia se ya nopa ewo bebia won ye ma good morning. Wo hwe yen ewie so a ye ma good afternoon. Na wo hwe yen na ade asam so dia ye ma good evening. Na ya ka che mu se enenso enkomo ewo ho. Nti ka che onua se yaba no na yaba. Ye beye adwuma edi amomai Ghana edi ama media general na oma asam ekire won so no omenya kamafo na enra kamenti ho ba meti ho ketwa bi say kwesi safo madamfo bebi awo bia michia o enra ye wie program no say eja ne hyewa wara obeba ya mfa ne mfo nyini kra antu screens ne so ni di keke no call se call no so no Owi na osi Aunty Bea pacho mo wa menkyere masemu ai nti enra kwesi safo frɛ ye wa kyerɛ ni die mu die aka ne die ye adwuma no behind the scenes abotoyem ni bibia settle a na eka no otua wie a na ye de aba betu etiefu nti menim sɛ kwesi safo sa bre die wa be ye Onua TV ni Akoma FM wa be ye yadanfo nti wo hwɛ ye ma good afternoon baby a wo bia nenne won say nwum bi wo ye say when you dream dream big nwum ankofo eto papa na dreaming big alone no will not make your dream come true. O dreaming big ni we are, then you take action. And then me dreaming big be dia to baby. It is a dreaming big na me dia to baby ni se me to one amon ebeye dream keke. Into dreaming be a di obetimi dreaming big. But so what dreaming big in a no to one amon. E dien na opese we ye anamon to be na opese utu. E dien any weni swadi huno. What dream where we no steps no to nkete ebia na de ne so pa untimi nye kokroko no that very moment na take small steps towards achieving that dream eno enene ye me motivation a ye de ebro breast cancer month na ka 2 days na bosome October no akọ na wie ye enti se unya nkọhwe wo no fumu a enne ubetimi akọhwe eye free government hospital bia private hospitals no so omatete so nyame ya adom achina 30th eno so obetimi akwa onofo no na ndie na oyi yawada etwato no eno so obetimi akwa eye free na emo bi esi November mu dia Aunty Bea mabode huro no okọ bi dia ni ombeje kakra aha ye bo ye nofo no ho ebai na yaka yesi nyame ya adom a 19th October 19th December Akoma achede Yeko Kumasi Central Prisons enra adofo mo ye yadom papa ye di number ni 2 dwa na yete a mobile money alert pepe na mo dom ye se be ya ye benya bi na ye di atoto niama no e di akọ Kumasi Central Prisons enti nyame ya adom a 19th October eneda ye screens no eso no ye sign akọ Kumasi Central Prisons Akoma chede ya ye bia mo ekunafo ya ye bia ma ye nuanom a omedi dem afi de yesi ye kọ Kumasi Central Prisons na yakoye ye nuanom omo ho no nso adoye na ma yentie
DSP Dainadanso na oni endi nkomo kitwe bi okasa wie a de aka na mede beto aso. Okay, in fact ye ni agi pa say madwen ye ho na nyambo December no 19th moba na ye pone de ye bie no kese so de bibia moba ye bie mamu no. Okay, afi we nso ye bia to ho na ye bestre etiefo ahwefo organizations ene oma soma sin nyina se omonye mommoa na montimi emeye yenso mmoa sebe mommoa na ebeba no ene betimi aso bibi mu ama emrantie no sebe ya kan once the 80 pesos entimi nye ti ye hwemani adofo yesremo mombeye Akoma management for mmoa omoso mbeye Ghana prison service and ase Kumasi Central Prison emmoa edamasi bebre na yeni so ye general commander anemu officers anemu any inmates anemu eda management ase so ma dwen ye ho o ma fa nko baby foforo na afi we die yes yanko nyanka bia ma me ba sabe pepe ye ni so ye damase pa waka mema ne nyama omuhia ma ne ho no dey pa na ya omuhia me so bobbo so but mpese wa woka ansana obeja ye ho akona nkomonde aka no meni atiyeri se mini abema no meni atiyi aso mano eniama ye hia ne no abi no mu hia ba nsonson ye kakra bi ne wom eye eniama sebi ema di besisi omo sa any panties braziers and other things nti eno no be ka ho a ti eniama na emema ne hia no eno abi na ma ne nso hia that also the sanitary part e ka sa pepe ye da sepa. Okay, enti deputy PR Kumasi Central Prisons ono ena ebo ne nkomo ni nyina tofa we na ye be 1 hour 2 hours nkomo nanso bebia na ehia ye pa no esi yasem no so no ena ye twa ye de emam no. Peggy, good afternoon. Good afternoon mama. Oho ye de adom no gusu kraye adom no gusu kraye mu an na ye maame akua donko we gya ye hokọ ya enti ye mebusu nyina shedi ene yako oyem me ni kuoba o o sa ekuoba ya Freedom Party ene afia Freedom Party for say na modoso an akua donko free mu nti na say obi aso Freedom Party legend ka hi oni legend na wo ene maame akua donko kafra yenim sese bi mo hihye mo niama ye Ghana Freedom Party mo hihye mo niama ye na se ombesia contest a mo vote be miensa bi ewo Akoma FM hanom nyame onfa okra ense prisons achede nenra omusi kasa na okaye no etachi wom na ye omu de sei o ma variety bad ye no so nte na o de mera ba bi fufura na kame maame de ene kan no mother tango eno ye de hin no ye brusa eyifo ne kasa sandema chuchuriga okay ene family mu mu nyina ya upper east okay sandema constituency ene nkofo se ye omu de pa ti famiko ai edio ebe yiri ebe try masalim Akoma FM ta chinka prison ta ya we te ga marba ken masalim tamale boga boku wa sandema na vrongo kan digi bi fati kamene bodene masalim kuna mponka 1 cedi apatete 2 cedi ntosi finanta gataburu aya we te jantosi we number what Aunty Bea ni mpado ni screens wazugula funa wi tininja ntosi tanye ni gem Aunty Bea mewie gem ni ede pacho ye da o mase ene tanye ni gem yo ye da mase pa nti de Peggy kan ye ena me nso me san etwa so akache mu say ye say afi 19th December ye ko Kumasi Central Prisons ye ko ye nuan mu mema ne ma omo ho no adoye enti bibi bia wadaroma obetimi di aboa yen ama ya na montuo na ye tu no wosa Akoma mu nsam ye dwumede no ye ne mu na eye nti se ma amboa ye ne a ye ntimi nkọ ye kọ na ni monyam hye ne ba ye tiefo ene ya hwefo ena maboa ye ama yakoye sa donation no nti se obetimi aboa ye emu se ye ya local rice bi na obetimi di abre ye se ye perfume one the polish ones ni bi na obetimi a bag baako 5 kilos ne baako de shem 5 ni bi dodo bi a obetimi e de abre ye no wadaroma ye beji ye pe bro esan se duane omudi wo kese pa ye ebro koko ena banku ena omudi pa nti obetimi abre ye ebro
bag ba kwa ye beji olonka ba kwa ye beji bucket tuntum ni bia ye beji ye pe beans esan so mudi beans po mo nwe na mo nti omo nkwan ne ahwe beans egum e de amom beans na ene ye omo nam because omo ka so mo to nam pa de a omo twam be 2000 nti imagine nam sen na omo betimi ato nti obre ye beans nso a ye beji e na gari omo di gari pa eno so obre ye bia ye beji enwo anwa toilet rolls mo bre ye bia ye beji papa ena washing powder ena washing soap de omo di be si niama de omo di be dware powder ni bi ana cake die ni bi no mo de bre ni so a ye beji e ma wo ho ntimi kan se ma wo hoi no se busumi so a ombekwa akọ sra ohene na se so munya sanitary part no mu di sesi ahemfie ho fine nti madaro ma mo bre sanitary part amane de be yo mo yi a ye beji ye ko ho bronya afini mu ni nyina ompa bibi kakra bi dia fo mu minim we nti bre soft drinks bi doko ye sre mo so mo mpe energy drinks omo mpe nsa ebro nti wo di onya doko 1 pack bear 5 pack bear 6 bi now the brain na ye beji insuo say yes sachet water say ye bottled water madaroma ye beji ena niam mo di siesie ho praye scrubbing brush mop broom atintin ni bi bibia bi detergent ayetimi edi twiko ma ho ye hwam ye no so ye beji ena ntade we bisam so na ntade business no mo hye ntade na kohe efiada meminda ena kwesiada imamfo ba ho be ya asori ma won na kwesiada no gidi ahodofo no so abeye na kwesiada no so gidiefo ahodo no so abeye nti ene de omo kwa sabio omu yi omu prison ntade ni gu ho so ehu na o ma hye ntade kakra e de akoye asori no nti watade bi asabio wapa ho na ofu said enko no ana wontimi hye enko ba bi no wo de brain na ye beji fi 18 years e ko no nyina santade no de brain ya beji na de ehia ye kese pa so ye enro skin rashes egu omo papa tu onura hodro ni nyina biansa na de betimi de treat skin rashes enso a mo bre ye bia eno nso ye beji apart from the mabobo so yi bibia e kan Akoma se opese o de brain na ye de support Akoma achedie program no ye sre mo de brain a ye beji na me kan e bia na bebia wo no wo feel say untimi fa sa nia me embraye wo pese o ye ni sikam e kwan da ho ye beji enti ye momo number no e 0530 507 849 0530 edia ebeba no e James Agblevo Akoma FM James Agblevo Akoma FM sa number ya nso oniam ni ready na bia o tight schedule nti emrenti unya daje emfa mbrenye wokumase Akoma FM yedwumem hase ya madaro ma mo fresa ye number si nso a ye nea ye de ka beba ne baba befa eniama no ye da ase se maboa yen ama Akoma chede afi Kumasi prisons no ye ko ama na ye fefefe Peggy odi ebeko yaboafo Aunty Bea me da ase na producer Arisa Gumasum se number no eye momo number ye de gigi kakra de akọ prisons enye number ye freso o se amanfo fra na e freso nti ye sre eye momo number no enu ye register enye de ye freso se brebam anasa wo wasem na pese o de tu ye nimu a na obe fresa number no so na ye nche ya adwen de ebrebam Aunty Bea e de betudwa na etiefo etini afre ti sa na producer kan me pacho mate ye da sepa nti ye momo no na wo de to so e de amaye e do time aye activate ye lines for program no discussion na eno number ne ye sronko ye de sa number ne betudwa ye Peggy yenko Aunty Bea yo me da se ma me mfa wo nko edwama so na ye nko pesika emfa mbebo dwumadie yi ho ban ma me mfa nko bie enko pie digital herba omo ena ye grow fine herbal tonic kofa baye grow fine aboa amama yense buo na entumi maye no nyame ayadom sisia de oba bia anya ne menses de na ewo se ye no esanse na wo menses ne entumi maye nti na ama fibroid yare no esi wa wo ho kwan ya ene mesrew wona wonum grow fine nyina edi ho adanse entimi so kope bi nanom se wonum ato onsa ene wonan dane dan nyina na aye utitiriti o se eye ananse ena ache mesrew yare siatika yare na epese eba enti kope grow fine nupa ni bi na enom se untimi enna so so na wakokope bi anom wona won wedie ni insansa
ama wedie no aye prekese nyina me se kope grow fine na ebe boa asiesie wedie ni nyina esa boa ema wona wanya malaria waye boho nyina so no ogina peme grow fine siesie wedie nani esa ma wo ho ye fefefe enti ne wo oba bia na so waye bro ma me serew enye aduro bia na emum eye grow fine ye mpata mo behu se na ka ne nam ho o si grow fine odende grow fine ye kokwa ye dua no ye man mu ha na ye de aye grow fine na se open dodo etu a obetimi afre doctor e wo 0244 596532 0244596532 ana se ubetimi akomisi heba ombo kejetia imrom apedank heba kejetia imrom smart heba eye oboase PFA pharmacy ewo Tafu New Road Kolinak so ewo Tafu New Road Kingswalk heba eye Accra anase okọ heba shop na pharmacy shop bia ubenya grow fine ni bi ato o si grow fine it makes you grow fine ena man so ato ni din say Dr. Menses efi say ama won se buo no ayeyie mama mfa nko pie home sweet cereal logum eye Tom Brown wanwaso aba edwaman so eye sheets emo ena soya bean ena yede aye essence hwam na edenti no abofa wanya busumi ensia ebetimi edi opanyini ensusu edi ne ye enye yakra de nya sa ode se ejaso na wanum 30 minutes for sugar ene won chen kakra anasa makfafra na aye ready to serve so wo pe home sweet cereal logum ni bi etua obetimi akopoku trading KJT gate 4 so store number F3280 so ebi wonum Dr. Mensa store number C14 omu ben Osons chemist edum PZ also spare pass lane mu wonum na edum pampa so eso ye ultimate lane KO4 so enko adehye market ebu akwa offense so tano so ene atondufo nyina mokọ ho so amubenye bi ato ne dodo mu frɛ omu 0246 697358 0246 697358 and I say 0546 921728 0546 921728 Hematos blood tonic as P4 edi mojedro aba edwamanso ekita nuane no bebre ebi ene folic acid ene iron 3 ebo ma wona wonumu ato nyina so edidi se wuntumi nda so akopa bi nanom wona wa immune system no ayemre no ama nsansa asiwidie nani me say kope hematos blood tonic ni binom nensese wedie no ema wedie no eni nye fefefe ohwe as P4 omo wo edwoso asaman ubetimi afrom 0559 408555 0559 408555 Aunty Bea yo me das Aunty me so me to so abrai ne nipa krona ye no eyebebo enkombo no obeje na konwa na yede enkomo no ede abremu na ansa na obetena se no mayenko cash out ansa na yebetena se ya na Tony Best show no so obi edi 1000 Ghana cedis na meto na msi na 1000 nkofo edini sei upesa usu nye CKB na udia eno ane so obepe o number na use no say ye telecell and say MTN no wa dial star 439 hash star 439 hash na wa pick option 6 eno eye Akoma FM de no na afei utwagumu saa utwa ba ko bia na ye 5 Ghana cedis enti dodo bia wa ho odin beso a obetimi etwa bia no obetimi etwa na eno nso we diskani bi enti Ghana Akoma no so eyemia me papa Sir John o cheskani bi ewo ho na afei mi nua be ma Tony Best Akoma mre ono so chebi wo ho ebusia panyi Akoma Sports ono so ba na ono so abeche bi ewo ho no enti twa bi na utwa ubedi papa good afternoon afternoon ohoye oye papa okay yo your friend say na ufi hin e bai but your friend Godfred Opon na titi amefi ansan e bai Godfred Opon okay yo haboko wo na wonam but your masem ne say 2020 me papa no ye retired police chief inspector but your yale ye ana ye friend nua ba ku hu no be fa no so o doctor bi hu ndio kwa ko twene yale ndio amuhwe no na no wanto no mo de ne ko ni krum achim kokro ntum sem amkoto aso twene yale ndio mo tran be 4 months eno so no wanto so ana mi sister ba ko chief inspector o tichiwan be fa nso kwa ko twene papa yale nti edidima ye hwe na ho na yale no yade nti fofia ntana papa ka baby nti oka bim na efefu na buchan fo se ye papa ka baby nti aba ne sa na o se yakobo amane sa tam na corona na ba
nti entumi anko 2019 no okay nti mfa say 2021 no sa me yale no yedi nti o 2021 okay nti o say ko bo amane nti na corona nti entumi anko nti corona ba form na mo friend na omo edit na ekoye na ekosie no na say police for no buy be your masede nti ekoye no omo ne etanse kasa say omo friend yi ntam so nti tama papa yale no me sita nyonko ba ku ho achim kokontu mo friend ma me no mr kajense papa bu chanfo so mo de na eko anfie say the last 10 years ma me ba obebo ma me be yi me na be yi papa ma me be yi. Hold on. Be asam no waka akosen akwakofa baabi e de aba. O papa wu 2021. E na mo ye ni nyina awie ye. Ye ni de omama ye na months 20 no be 3 years na enya ye. Nti papa wu 2021 no na manso wo ho. Manso. E den manso na na ho. O say papa we the last 10 years ma me kobom me na be yi. Ko kan say o be for be am omoto achim kokontu mo. Aye wo maame. Maame. E kobon wo papa. Mami nti jesa wo na na beyi e wa chim kukrantumi ho okay nti na sa manso no da ho nti sa na no mle boy okay to aswe nti ye to ye ne nim so my friend ti e ko tre no my friend nti wa na ebusuan pen dada no wuye nti ebusuan pen foforo no bae no na omusisi asem no ana mo friends ye mbe yi ti wa na ye ko ye ne ko yi ye ko yi na omo ne ya ntrance ya nka ti se ka se ne boy ye omo ne ya ntrance no na se ye ko ya o ye wi a ye ko ye nti ye no mo ye ne ye ben ye no mfa se ye no 2023 ana ye no 2023 kukrantumi ho mbapa no fi masi nti achim masi ono wankasa no mufiri okay nti mukoye ye no wachim masi okay that time na ebusuan manso no ma resolve manso no na ebusuan painful na resolve ba ebusuan pain ba no na obeto mo ye ni firi no tu ni na isi asem no so okay o say achim hefa masi all right okay to aso ndi ba ni say ko ye ni omo ne ya ntrance ndi ye de ni mi say yesi we say openyin bi wu a 1 year on be bi nyoma so ache anan ne japade o ma frɛ busuan na ya trance na ya ka wansam conference ti getting to 5 years ni o mo frɛ yen kan hwenkyerɛ papa ye ni de say enko 5 years so say ye ni de mo ye no 2023 ye nti 1 year nti enko 5 years mba se papa 2021 mba so wu ye mba se ko 2025 o mo frɛ yen kan se mo mbagin papa japade ana mbaba niema no sana pata mekire okay mo frɛ because also mo ye yie no nti na ma me san twen ko wachi no okay nti mo frɛ papa japade papa si dan mi no o si dan ba ko ma ni nuanom ne maame ana ba ko do si ma yen se o de edi kra to so ye kwa no ka me frɛ me kwa me ko se kwa me ha na mo beda ama baby ha na mo beda ka so ha na mo beda papa wu ya o ne yen kan hwe okay na manso wo ho no menim se papa free mu a emma mu di akotene wo ebusuan di akotene wo mu pa na mo emma no mo yesen emma no pato ye4 mo ye4 eden na mo ye fam papa yie no ana mo den ebusuan gi free mu ho say mo papa ewu nti ye gi den na free mu ha mo de be ye mo papa yie owu na ye koye no o say penyi bi wo a mo gi adisidie ni nyina ye de koye ena den ena de koye ena den adisedie pe na mo de koye man ta adaka adaka de anu so ye toye na dey biem ena mfa se sika ebusuani twa bo ma mo se mo fambra ende mo ntwa man nti mo discussing ne koye mi de me sister de ebusuani so discuss be for them de ye yi o sister police o sister kwa na ye yi no no ye chief inspector nti o de gina ye yi no gina ye yi na ebusuani no mo wan si di poni okay o de ma ebusuani ana se ono ye na kasa no ye ono na ye o mo poye ni ma ye omo poye ni ma manso ni nti omo poye ni ma se ye na se na o se ebusua panyin foforo aba nti e de no nti yes wa na no oni twi manso no o kan se mo chense ma me akobo ma me be yi di sana de no ko nti na ma polutu we ebusua panyin no so bae no new one adwin bado nti omo poye ni ma mo se ma no mo nyama yi omo poye nti eye ni drama mo ye kura me se wa na mba me se wa na oni ekuku se o ambe yi na se yo ne se wa na mba Dr. Mensis de waba enti ye be ko grow fine ye di nkomo ni wi a ye be sai abeto nkomo na we sa hit we di otu wa hwe be ade ni free ba na hit no
just ene me pensu hia nsu onyu bi e di si ya na e di adwo ene ensem no Dr. Boko de nyame ado boko yo wo de wa ba grow fine baby bia e be bibia I grow fine otimi ye bibia I grow fine otimi ye bibia ye jimudi you have a call now yo e be chia wo ne watiefo da bia e ba e ya desua na da bia e ba e ka se grow fine de ebre bia na oso mo de ka woni padua no ho efise e ya dura aba e siesie nipa na eyi ohaw afri di padua no na desua ye besua no ye de be fa ichin ahokeka okay a obi dware wi a na odi afi edwe ne ho obi wo ha odidi wi a na opuse nani bema bi di ne sese ne botom ase oyisika ma na opusa ede ma na ma basa en ho asem ne nne ye ba beka itu ye obi a wo hwe TV no a misrew fa phone no twa TV ni nyina na eduro no na wo tie radio no so de a na wage number no ye wi a ne atoa so wo ye obi a wo dware wi a na ahokeka wa ho komo ene ye ba bi di 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ahoheka ana ichin eka nipadua no nyankopon bokan ye ho fise nyankopon boye no nipadua no a wayese ono a ko ne ho yare enti bibi boni bi ewre nipadua no a wo se ebo nka ye ema wo se bibi ikoso ifiti adopa enkopem anwumre no wati ho be 30 times wonya we eno de normal ifiti nipadua no ade bi ewre mu a aye allergy bia o try se obeye free ho na emom se koba se udware wie na ode afin dwu ho dia na aye yare eno nti nenne ye be kire se go fan ye dra mebia so de kan ho na onom se de be ye be ma o hawo nkitinkiti bia wani da so e betumi akofa yare kese abre no e be free ho se de ye ka no obi dware wie a uti ne ho obi didi wi a opuse nani se de kan infections be mutu am wati wo ho obi wo kura obi se ominim kwa ominim kuku enam se wontimi mfa wo nsa enkotiti wonti na irritation ni ba na wo kwa wo gbo ominim se de be ya ominim no akeka wo ebeko na ni nyina a kire se allergies ade a nipadua no enka ne ho a ewuram na basa ne nipadua no pese wo kutia na wo ka kire se wa kwa wontimi enko eno wonti ne wa frɛ wo se ana akaka kire se kope go fan no se de be ya be ma nipadua no agina kama saa ahoheka yare agina no ma miensa so didi kan ewe mojam die we mojam no etimi etie ho yie pa emre bia umoja ebekɔ fom ana abaye anemic no uti ho saa na umoja no so edoso bebre a utibete ho na umoja no so every 120 days bia no red blood cells expire expire free dipadua no se free mu a be mu ati ho bebre ti wo hwe mo hepatitis a mu obi obti mu ho bebre ti bia no go fam agedro no se de be ya be hohoro dipadua no emojenum na bibia atimi aye fine free mu a be abede wani so na yellowish srawo no go fam agedro no se de be ya saa bilorobi na e ka obo no e be free mu free dipadua no mu a e do how bebre en eba die tosumienu ahike tosumienu ye nya free aduane a yedi ye friend lectins lectins no wo enuane bi a Nyankopon ahyeda aye ama saa enuane no eno na ebo mu ho ban wa abre hyefo se ba yire hyefo mu a ebetimi ahye ho bosumi nsia empro saa na mankani hye ho a be hye ho bosumi nsia empro wi mankani na opai mu na wo de kan ho a otumi se ehene pa saa lectins ni wo ni Nyankopon nim se nipa be di saa aduane no nti wodi nuade no bi afra kontomire se de be ya oye be saa lectins no monosaccharide oligomonosaccharide polysaccharide ni nyina afra mankani ahaban no ene ne hono no na ye nananum kura de omunya mankani anabayire a na wo mo nsensene ho efise no omnim se aduro bi wom nti omu hohoro ho no mapapai mu anoa na omu no a eboa saa lectins no ema nipadua no kama na aduane bi kura ho efre no nkamfo menye sure se eno kura de asensene da because wo sensene pe aye poisonous saa enhono monosaccharide na ewom no en saa lectins no ama watimi adi aduane ama anya saa hoden no eno ti aboa edi saa monosaccharide oligosaccharide no afra grow from agedro no eno ti na wonnom ya na ho ya ohene no ekọ timre bia no ma grow fan kan ho se de be ya beboa ama dipadua na kama efisa adure ba na efred kokoo ne de yenya nuane pa efirimu die toso miensa ye ahoka eno so ha adwene ye pa ye friend formication the can form a Latin word ant to be wo a ase ntatia bi ewewe no
obi timi hye ne mattress kra asem so nkro so owie no oboto fro ba still no san ti no obe hye ne mattress sa de kira ne say hormones e wo mu no e kofom enkanka ne enua ma no ma o mu fi o mu panyin fi no hormone e friend estrogen no e bi e be start say e kofom bia e ba ma reactions formication asentatie be ewie enso wo be hye o mattress nyina wo be sa akoto fro sa na tie wo dia so be no ro fam ageduro no se de be ya bibia be fine obi so dware wi anu wuti no sa na tie enam sa lectins no ewo nipadua no no eno na ti ewo mojam enti wo dware wi a ye wo ahode no bi wo nsuom a friend kinetic energy e kan ho pe na lectins na react a ebe ma wati ho obi kura wo ti ne ho a na nsa begu ne ho bebri misrew wo dia so be no grow fam ageduro no na siesie nipadua no ama nipadua no aye fine se de ye ka no ya ye ne mogeduro soronko ti wo ho na so ani so briw hwe grow fam ageduro no wo ye adwuma wo awia so wo ye adwuma wo gya ho ye di kokoo na ye mogeduro soronko wo akoma bo periperi no grow fam ageduro no unsa no na ye otititi memfa grow fam ni agro ye nuama no menstrual disorders eno nti ya to ye dini doctor menses oba bi wo ha emfie du na omu ne nsa ene etwa emfie num na oba mu ne nsa obi de ye beba obete ne nka akaka kra mabosumi aso ye nya aso ene ni nyina etwam onum grow fam agedro no ebo sisi nipadua no e ma nipadua no e fine obi de ye ba e clot obi de ye ba entwa obi de ye ba wote yaw ene onum grow fam agedro no ebo sisi nipadua no e ma bibia e fine obi wo ho edura na dwa so wontimi na yare no grow fam agedro no efise boja wo adwem no kofom adwere no wa na anya ade aso bedabi no grow fam agedro no se de be ye boja wo adwem no e be kosoro aduane si wo na wontimi ni de no so yare no grow fam agedro no se de kan no obi wo ha infections adokro no no grow fam agedro no se de be ye beboa ayiri nyina afri dipadiam de ye bobo so nyina ye boja mo yare empompo bobo na paya mesro no grow fam agedro no anhwe ye na bo tirimu a edi wuo ene beba udware wie na de afi dwi ho a eno ho asem ne ye ka no ene atwam no grow fam agedro no se de be ya ahweka e ha adwen e be firo so saa na yo ba ana be ma na so de atenka ate ayira hwe grow fam agedro no emre ni ti gi number ne che obi abenya edro ni bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ene nyame adumba bia be boawre bia pharmacy herbal drugstore obenya grow fam agedro no ba bia ohwe bi firi bia obenya grow fam agedro no ne mom se wo nkramam ne mpatamu a mesre ko kan shi drug lane kinso keba tinatek na boache angel repash Ruta ubenya bi sa na wo asama ya ko Ekus Pharmacy House of Drug Widama ubenya grow fam agedro no amasama na heba post office no opposite insawam na naboachi ubenya grow fam agedro no wokofo bi akọ Gaussian Pharmacy ubenya grow fam agedro no bi ato enkoko Hillside ana Aunty Akoma ubenya grow fam agedro no wo sunwan akọ Kapeba Moze ana Greenlight ubenya bi takwari Pristia enko wasa widofie grow fam ho Bogoso wini keba obenya grow fam agedro no takrade AA Mensa grow fam abusu se ya chaw Elibo odalo obenya grow fam agedro no Cape Coast boachi ansa ana pena grow fam ho Mankasim El Social Station obenya grow fam agedro no e wo Jeff ho Winiba bisarade heba obenya bi ene udru wa obenya bi obroni ana 1000 pharmacy sa na tamalesu obenya bi opike gombila ntu yo bia anweka wo so pa wo ho na wuti ho wo fa afi na odi edwi ho obi okra ese odi soneye na odi edwi no ho obi tarazo house yo edwi ho ama tarazo ne kura tutu misrew grow fam agedro no se de be ya so benya ahoto enam se mo agedro nti doctor twere mo agedro bia ma wa misrew grow fam kan se de be ya mani pedua aye kama if you say grow fam makes you grow fine. Grow fine. Na yen sorry so. Okay. 0244 59 65 32 0244 59 65 32 yen fa grow fine ye duro no if you say grow fine makes you grow fine. You know say ne de yen po reject crack so no grow fine na yen po reject that. Enti Bema Godfred o sister e de 40,000 and o se o de ye eyie no ebusuafo no po eyie no e de maamo enti sanbode ne ko hwan ho sanbode no e ko he ho mo na mo gi bibia sanbode
Sanya muni abusua no kwatwe manso. Mo koye ye na mo di police fo di mo chi akode. Mr. Police ntom adofo na kujaye no. Enye se ombe guard ye no. Okay, all right. To aswe. Di eban sana ye ne mama trans na chi ana se. Se na ebusuafo ne na ye no mo ne ndi ehin. Ti o se pe video mo kwa na se de ye ti Akoma FM video so na se ye de mo ye de ebusuafo no beba. So we dey ebusuan no munya emuhwe ma ya poma yi ama ma ya mayi magye mo san abode a ebusuan na ya mo de no omafa opa aha na asase na edan mienu no pacho edan na ya ready aya ma yenhwe edan no yenhwe se ne edan na sem na wo ka no wo ye edan na wo se edan no eye opapa dia edan document na mo wo to prove say edan ne ye opapa dia pacho sisi ano de medumi aka ne se me papa nua baako ya fe Mr. Benson ha de ti wo no wo no pacho say mbaba ni baako ya fe Mr. Benson ne papa fi the same father ndi ono ka kire papa to asase no efi ni mada ho me mbaba nua no kwadi hu adanse wo papa to asase na fi ono ne maame ho titi ya friend Benson na obedi hu adanse okay to aso ana we no so we edan no asem no me sister munye ye bi wo nsanwe mo koye to mo koye no mo so omodu nsanwe de omo to aso akọ tafu police edan no na edan ni ba che ni edan akese we nyina ana ba akọ first one here the no mabusan ana the edan gate black down no we ene na mpapa si di maye no ani pa kro no try not kai mu ana we ntimi engineer ntwa ne yi we na ye edan ba akọ ni right first one the ultimate mabusan no second one and the ewo the last week okay I say BBC one ye ba ebedru ha me ya hwe no so nti ha de nyina de ye de opapa sima ebusuafo no okay ultima mbano nti we na papa sima we na sima mo okay nti edan na esi de esi ne se ye free ebusuapen na nka ye de nim se o mafrɛ aka se mo mbahwe mpapa japade mpapa ne ma ojaye no mbahwe na mbagye mo dan eko 5 years no obi no afrɛ obi ni ho a wafrɛ mo na mo aso motu ho na mo akɔ ka se ye papa si dan si ewe ye ewo kukrantumi efie no mienu ni nyina na asase ni nyina wo ye sure asase ni nyina ye papa dia because asase no se mpapa no oto wani ma me nsim ama adanfo ye mpapa nua efe no Benson no asase mienu ni nyina wo papa to we o maame o nana ni se wo nana asem na ye ken me nana waka baby no waka baby nti wo papa eto sa asase mienu we nyina efi wo nana ho ebusia me nana ho o nana ho nti sisi ano obi a odi adanse ye Mr. Benson no ena osi sa mienu ni susi so if so papa to asase no efi ono ne maame ho no mo a den na osi ba akọ ka se we ye busuafo dia na we ye emadia first one osi ye no na akọ se omo ni bebi omoda ho mo ni bebi omoda mpapa maame no enu ni nuam no omo ni bebi omoda ndi na oye na adwe se osi ama ebusia no di sa na koye nti na koye se nti second one na koye se mpapa nua ba koye fam sa na wusu ono na okache mpapa se mpapa kache oditu nti obese osi dan ma ne ba ono okache mpapa se onsi ochire no bibia onsi no nti no mpapa se kosi wo the same na se me ma Thomas ase a why na chere me se minsi wa ha na minsi sa asase na so na minsi nti sa asase we ya kakraka we na papa si edan mienu e wo so no eye den na ni nua bi beka chere se siwe wa ha na siwe wa ha wo se mpapa nua no na afa se oginabusuafo ni di se maame nti no ai se oni maame ko ndi nkomo ti bibia ebusua odi nkomo ana maame ana menua sana ni komodi eti okay nti na adwena ye busua odi ne rush na busua mu okay sana papa na bible nya akoye busua enti o papa wo document bi say first one ni a we wie na odi gate to ano no odi eno ama ebusuafo e na wo document bi a eye second one no so say ne ma phone no odi sa e ma edan no so ma phone document bi wo sa but second one ni there yes one say wo no oje se be pa na chow mo se wa no yes one na mo yes one o boy we bi say o say mama nem sita beka so yeboni on oda di say ye be pa na chow na o mama no sister ka che o se one so yeboni ni say na kwa say iye no mo beton be na mo ne atwa mo nsi na kasakasa ena ko fa sa de nya ye ko wa no mo pam yen
Sa 3 years na man so wo. Mr. Bea engagement kwa Akoma. Miss one to the pum ko ka chem na satam na no wi. Okay. O to Mr. Pum. To man be ka chem na ko be say invite o mukra. Enti chese mo anka se busua na se emunjo. Ate emunjo. Emunjo. Enti chese mo eden na mo claim mo japade because so wa saje se mo pa na cho. Mo nko pa na cho we. Se o ka se bi obi ye bonyini ayeya. Enti mo nko pa na cho we. O mo suna kwese. Ena me say ye no mo ye ntia ye no nka ye nim se nka bi an kombe ka tianze o mombra mombra ne je ye ne yimpunka mombe che mo papa japade ye kwa no mo ne papa kwa sese no mo de japade na momo ye na sabi obi bonyini a momo de ase ne de na o se mo be pa na cho na de mo make attempt se be kwa akọ pa na cho Godfred what did you mention ase no because I say no so de yawo se o se wa no o na se o papa document e won ho eno na mo betimi di agina so because ye ka kra na koye court sem kra bamu a court no bebi sa say document e kire say e dan no papa o really de mamu e we henfa no e wo se wai ho se wai so na say ono so di ya sanse mo so ye bonini e na o so afa document ni mamo o so afa mamo ye be pa ye baba mo cho na say o we sisi anu de ya tene say mpapa nua ba ko mtakwa mso ya ye tene say yesi akoto no tijo oda asolifie akoto be no akoto no so ye hwan akoto ni ye nsewa no oda asolifie sisi a ntaya kasewa akoto e sewa o so ne nya fine we o mi dem no ye fine nti kasewa akoto e oda asolifie ada o yare bibi no no e de na ehunehuna no akoju tumansem sunsumu asem Activa International Insurance Activa International Insurance the active lady policy aba insurance policy so at say we ukoyi a bibie ehunehuna enye sunsumu asem bia we honamu physical and some so why your shop na eja tom na oho e kire no so da policy we say so a ombema uska na odi a shop ni mu ma ensuo yiri fa shop na active lady program obema uska na odi aye akronfo bebu ani a ombema uska oba a waye bie na obekọ maternity leave no say ye dwuma no ye oba wa wadwuma wo ye no say ye say ye call leave mg betua maternity leave we na medibi tubotom na medidi sa nso na akoye sa policy we say bia won so wo maternity leave a otifie no na insurance bosumi bia na o ma kakra na o de tubotom mo sa ye training na de mama se ne ebe ye dwuma ma ye dwuma no etumpon na akoso frɛ omo e 0243781619 ana WhatsApp number e 0257370377 kumase ha omo odufie towers edum omo ben Kesben dan kese na mame konkran baby de lashibi tema lashibi hospital we yesi omo bi omo TV ni nyina na de onua TV no mo hwe City of Hope Fertility and DNA Center ena menya nkra edi efi wo se be bia wo de bia obewra bia unit bia obewra bia mo hwe akoma mu nsem enti nurses doctors specialists amowo City of Hope Fertility and DNA Center ewo Lashibi Tema Avenue yedamasipa mo nkoso a na mo hwe onua TV na muntie akoma mu nsem dwumedie no wose wa no eden na eye no na mba eden akopa ne chewo Pato sisi anu asam no akwese 97.9 Kumasi enam se busuan fo no mo ne yen fa nti ai busuan pen no ye friend na on cast ma ban change no ye ntina ye adwen se ye de beba pen fo ye de beba akoma e fo no mo ke bia man na o maame first yes wakobo ebusuan penyini ana wo na beyi wan pacho o pacho but enu de ma me ye busa no ti on cancer okay eno ye se papa na okọ baby mbaba o police mu no na won se police so ye amuchini ebi muchini me pacho so dey ye police ye ebi muchini into no papa kan bi na o muchini no ho ndi papa ko baby na ebi a omka che ne se ne busia no onhwe nu ye won kofo bi ho ebi ambo di mi che no na mbaba so o pe busia nsem do ko no krom na okọ kansa no ana me se wa no so na akwese oni ye fine sunsumo ne ye fine omo de ye nam ntina ana ebi mpapa ko ka se busia no yesise ni sei ana mo na o se wa sunsun mo ne mo nye fine
Ebi ni say ye papa dan ya mo twa bae. Odindro ko hye dan na se ma ye kotutu bae ma me am de mani hu. Enti mo nyini ba nyina na mo nim se mo se wasunsun mo ne mo nye fan. Me ni pe bia me pasol pa. Be bia be ko bia mo ka jense papa fie die. Hoedin. Hoedin. Omo weke enu die. Omo weke. Na wo ma weke o. Enti na de bia no papa no, de bia no ye busu ansem no. Tama o police mi. Otumi to second hand fridge be mfante be 20 no da faka from second number power na wa tam se odukoma ne nua o akra aton ama no na mo na man mo we ne ye wo na ye panyini ana panyini wo o we sisi ba kokura wan san sisi a ona ba ne chen nti panyi o fi second na ba ya obetan no sisi mo central na minimum ye store bu o wo ho nti e ma 4 no mo nyina mo we sisi ba ko de no teachman ya transfer na ba ko ngo ono ye police woman no okay ana de odi metini so o ye teacher o isikuma okay brema isikuma okay ena 2 no so hemfa 2 no me de o wa insan no enti wo na wo de woni ye din wo honhum na wo so wo begina na me se ma me mu se omo no se na asem na akwa etuntum asem no omo suro se omo se yokokremi mpapa ejapade a e bia mesiwa no omo ko bia mesiwa no bia obeku omo o siwa ni beku omo na bia beku bia no omo ka kire se edan no nke be kura nka ye ntwa so ndi ma me de ka o se tam so omo abe friend de de aman ana ade no so last man me friend ka kire me se obi asem ko di 10 years ndi enta wa ndi 10 years na so omo friend ya ne enti entra o sa na se mo hwan ne kansa o se ebi masem kra timi di 10 years e we busuafo nsem busuafo ti se dan asem ebi timi di 10 years na ebusua no mabusua no mu ni nyina no hwan apart from sewa no hwan na mbetimi aye se ebusua we me wafanie me antinie asem bi kwaso ebusua ni me nkoye yie nti ye kwaka kire na wadi ani makwa ebusua panyini ho hwan na mo anamo sabe na mo metu e mane nyina se fo no nyina mo ti ase mo de mo fa mo maame nsi nchen e mana muklemi se dan ba ko no eye modia no mafre panyi bi wa ebusua ni mu a ono nya ebusua panyini onye se wa ya se o si bibi hunahuna no da ba bi no hwan bio na maka kire no sisi ano mpapa nua ba ko oye mpapa nua ba ko enye direct enye ebusua mu ya fe na ka kire no injilat ye ni di ko no obuta matemche a me ma me ebusua be mani ma na ana yati wo ma ana yati wo ma oma fam papa ebusu pacho kasa yeti o last menim papa nua ne me frɛ no na me ne kasa no okay me ti o me frɛ ma me na me frɛ ma me na me frɛ papa ebusu ni na me kan papa nua na obusa matemche me ma me ebusu mu be ma bi eni wa obaboy ma yakɔgye papa japade ana sa no ka kire me ono na titi o supporting na ono se ono de ono ka ono yo papa ebusuani nti ade no ono ndi manim na monko obusua no o hwese wo maame be ma bi mfi maame ebusuam because already na maame se mon twɛn 10 years nti be de osre mi na be de na obi efi maame ebusuam abeka mo ho amamako nti nka papa ebusuam no se mo wo support wo maame ebusuam papa nua e na me ka say wo maame de o se mon twɛn 10 years e na ebusuan be frɛ mo nyesa enti maame ebusuam de I doubt say obi bedi machi ni mu akọ enti nka papa ebusuam na ba ko afrɛ o support mu no ade na momo ne nko ho ebusua panyini no na se dwanto bi wo hokra mo nkopa chew na se wa akoto asese obi bi hunahuna no so mo nkopa na chew ya maame no pɛtɛ ɔkyerɛ sɛ yo mo ka sɛ maame bɛbɔ maame no bɛyie ni ɔka sɛ oboni no entwanto so mpapa wuye na mpɛtɛ mfa ejapade no nti na mo de nsɛm bi amane ma no so no sana maame mo ka na obusua panyini se aye friend say Mr. TK dey sana minim ebusua panyini de oni ma ne say friend Mr. TK ebusua ne eye de ebusua de me se dan ye we na o maame ebusua de o maame de bretu ebusua de minim o papa de wunim enso pro papa japade me kan no wasre enso pro papa japade mo amu hu se ma cause confusion wo mo ne papa side ho no nti e chopa bi wo ho no ma wo se mo kopa chew ana me de me hu se mpapa busuam no omo no enam edan ejapade hu nsɛm na mo kofa atam mo ka se ma me akobo bi ma me ubisa na o se onsia ma me no bebia anko ka se obi a before so na de na koye ba se wa koto ni de mo kai se mo ka se o ye bonyini
ende Mr. Muko ho tama mko di ma me no 1 year no na papa 1 year no ana omo say papa ni aba ko from the same father no o wa ba chichi ma ya ko bank ma ya ko iske bi nti denti na papa ne ba be di echi ya ko iske bank mo di papa na tem papa ni na tem asem papa sana tem ko ye nti edan no uni asase no your papa dia na say ye busua dia me dia betimi mpacho me kan say papa toy papa ni Benson no odi hu adanse nti ye betimi afre Benson no no betimi a che so papa to asase ne say otu nsa say ana say yana okay ye hwe sanke benye busua panyi ebisan say dia asem ne wo ho na ye nye busua panyi nti production behwe si ye benya o say friend say Benson Mr. Benson ye papa ni na onu di adanse say asase no pa yo nti be hwe Mr. Benson no na ya frɛ no na ansa na ye benya Mr. Benson na odi adanse asase no eye ne papa dia no mayenko Reverend John Tay Memorial Institute Memorial Institute eho ope baby papa ede wo ba akọ amana kosua de na wo hu ade na yatete no wonyamesom kwan so de a fanoko Reverend John Tay Memorial Institute omoye general science, general arts, visual arts, home economics and business. Reverend John Tay Memorial Institute or SHS a senior high school no obi ewo ho or junior high school ni bi wo ho or primary and osan wo entotofe wa de no eno nso ebi ewo ho ni nyina mu no ye kire enkra na de Ghana Education Service syllabus ne de kire o ma de ansa na ye tete wo mo nso ewo nyamesom kwan so eye co-educational eno kire say emakọ ememako ena fe so omo boarding ena day options ewo ho nti wo pe ba bia me a kire oba na de amna benyini abaye panyimpa de a fanoko Reverend John Tay Memorial Institute open sem kanye any omaka for number C 0557 804701 and 0243 442602. Ebusia paying patrol, good afternoon. Hello Mr. TK, good afternoon. Hello. Hello Mr. TK, good afternoon. Good afternoon, me pacho. Edina o family and family sao. Me pacho na ye fra o se wadaroma. Ye family Asamoah. Okay. Mr. Asamoah pacho uni mo bi e fra no Godfred Opon. Dabi o. Okay. Eni na e wrong line nti pacho number na ne waka no se ye fra ni sa. Wrong line. Nti we hwe number na o de amaye. Nti wo hwe number foforo na o de amaye ni a hwe ne busua panyi TK no. Ma yenko 3p garlic mixture hwe. Na yenko pa edu papa enom 3p garlic mixture ebe boost immune system no. O blood pressure no e wo sra ebe siesie e de amaw. Oba ubu nsa na wote yawa 3p garlic mixture enso be ma yaw no akofom krakrakrakrakrakra. O jonso na wote jonso mu yawa e 3p garlic mixture. Ubenye bi ewo pharmacy chemical and a licensed herbal shops nyina 3p garlic mixture enso Food and Drugs Authority aje atum o pedodo etu afra omo ewo 0248 928824 and 0201 000021 3p garlic mixture ewo toa ebomu eho no eye kokko e na garlic na eda ho no enso eye kokko. Dr. Ibrahim pacho oho ye de yede nyame ase pa ene ye nkwa ye hwehwe ebusuape ye nyanya ni de ye mo nkomo ai mechia ahwefo ni etiefo nyina omoje oso Sabri Dr. Ibrahim Adamisa mene kwanche for Peniamida Royal Homeopathic and Plant Medicine Clinic Sabri said ye dan da ye no no ye promotions no nkokra na esanse empenisi usokania edishe empasia enyadia ebehren na emum yedisi kane adua so eno nti ena ya yeba radio so ana television so na yebe kai oman no se Royal Homeopathic Clinic ene ma papa yede egu akwemu enie yenim se nsuo to enso efomodin eyisikasem hunti ene obi yare a na ayeden amano se obesori akwa yare hwebia esanse okoi baby obewura bia eyisikasem kwaje wo card obetu esika na ya twa ma wura ha kotwa lab koye lab bra obetu esika ko ha kotwa scan obetu esika ko ha me yenye usei na ne nyina akoye esikasem Nanso Royal Homeopathic Clinic
ye de niema gu akwa mu se ye be ye fam de kakra na ye de aboa oman no eno nti ya ye nhyehyeye se ye promotion kakra na promotion a ye no ye hode se uba na utua 50 Ghana cedis aka na esika no 500,000 na ye be ma card na ya ma folder fe kama na se ubewura doctor ho ene na akotwetwe nkomo a friend consultation no e free of charge ena afi ye be twu moja na ye de akofa mfidie mu na ya kofifi mu abibi mu adudu mu ahwe adekora wo moja ene mu a e free of charge a ye nye o kapre kra afi ye wa fidie nwanwaso ho a ye de fidie ne behwe ni pedua ne be scan ne woni pedua no efri utrim besi una ase ye behwe utrim wadwim wani wasum wahrawa wobrebo usabo wuntinim wonsunum woyemu ade ni nyina ebehwehwem na ahwehwe se bi wawodiem obemam wobem prostrate obi bia besi form say twan ebehwehwe bibia free of charge yenye wohwe na afi ese de ukosi mfidie so na yetwetwe oni padua no ana ye massage wa eno nso ye be ya ma wa free of charge na Ghana ha yewo Accra Madina Ashalbutwe unyafa Ashalbutwe ka na osi ubesi o highway taxi rank usi o highway taxi rank o mabo apata fefefe na taxi fo no ewa ase unya ka kirom se wo ba Royal Homeopathic Clinic obi edewo ebeba senso ufa boat ana se uba na commercial cars ya abeya map no so no unya bo Royal Homeopathic Clinic o Accra edewo ebeba aba bedroom aso ye ho kama ena afi se eba se wo pese oneme ekasa ewo phone so a eno nso telephone number wo ho a wo be frɛ me Kumasi fu obebusa se na nkran kwa na mo wa na da bi ye wa sentimental Kumasi ye wo etimatim Monique Junction Pankrono etimatim onu owo yeji makango salaga atebubu kwame danso mamponi ade no unya fa Kumasi ka osi ubesi wo Pankrono etimatim Junction asiye ho no a unya si etimatim Junction na fa etimatim ka osi ubesi wo Monique Junction oba besi wo manimu pe wona wo hwe me ana otie me free sahwi enche asemra boy ene dwaboso ne mantamu nyina no ufa ka no na ope a ubetimi asi wo sofolai usi sofolai so pe etimatim trotro ofa etimatim ka osi ubesi wo Monique Junction oba besi wo manimu pe wono wo bron ahafo ne mantamu nso ye wotachiman Blue Cross Faith Baptist asori da no ho na for telephone number na eno ne ade a ehia esanse wo telephone number no a ohwehwe me a wonyira kra frame 0242 951 005 0242 951 005 yeni ye na twiro ni ye na bia sabre na ehia wa ebe kakra na ehia opa mi sisu bio 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone for no betumi afre wo 0204 496 212 0204 496 212 number we and afra wonsa ebe kame no obi bebusa se ne de yare kra ena mosa no Royal Homeopathic Clinic yesa yare bia na de mahoden entumi eyese homeopathy mu no yenye surgery se ye de sekan ana na de papa obi eyi yare no afiri mu no eno de yenye ho adwuma ena afa bi anipa ne kasa emu abupon wonsam na abu ebia accident wahwe ase ana wo de moto akọbọ ho ama wonsam abu ana wonam abu a eno de wo de ba maso ye ya yentimi nkyekere ana yenwan ne kasa no emma apart from eno yare bi ha wo no ye wo alternative means ana kwanfofra
ye fa so ede esa wo yare ema bibia eye kama kama se ye ukotodwe na ye wo ya wachiri kase no na ye wo ya wotena se asem woda ho asem oba ye wonura ye betumi ede afa kwanfoforo so asa yare ama ayeyie usisi na ye wo ya umposo na ye wo ya sasabra na se sciatica ahodo ni nyina no ode ba Royal Homeopathic Clinic ye behwe amaw afi se ye diabetes ene hawo mojabroso yesi mojabroso wadwonso obi ohonu mu eduru anajo a obedwonso saa ma ade achi obi ohonu mu a mpabo hye no kra na ewura onhunu so otiefo ana sebi ayese de ewetia bibi mu no na ne nano ayetofo ewo ana ne na ho edwa no ensukom de wontentem wo de na amwafo aye ketekete ana obi ohana ne de na ma waye kese tobrum ni nyina no oba Royal Homeopathic Clinic yebetimi ahwe na yasa yare kama uyo obi a typhoid fever ene hawo typhoid yebetimi amwache onema nanso na wo time onso esan se typhoid ka se hawa wanhwe ya beka se wuwu ani ade asa amanfo ada ehwa nkromo so da ye papa no wo de wo kata wani a enye yie na ho betimi adwa wo se de ya yamakodi asra wo no wo betimi aye se de nkukodwie na nenam ho no untumi nna wodwonso ana dwonso nani aye yelu akokosra de wo ye wo ho hwe enye yie waposo wo ye bibi kakra bia na wabre ni nyina typhoid no ne symptoms no emrepamu no ye befa typhoid no na ya kyerɛkyerɛ kwan ye fa so ba eba se de etie we ne de me bobɔ no na poso ebre ni nti ti typhoid fever ne hawa bra so yo bi a hepatitis B brebuo mu yare aka obrebuo no ama wuntumi nya wo hwehwe obi o ha wahun se hepatitis no aba ne nipaduam na emom liver ne nya damage ye brebuo ne nseye se brebuo ne damage ana ho ka ubehun se wani na aye yellow na wano aye yellow afi ubehun se brebia na aketrema so bibia beda so fita na afi wunsam aye yellow wotena fa akocha na wona ase tatai afi ubehun se ho anu afuru eye kapu na aye dendenden se bo no eduru sa na eduru chronic stage se we nya enu papa bi ti se homeopathy nro na ya ntumi an repair brebo no ntemu a wanhwe ya na o ya to awo nananom ewo nse do ntimi srew ye ne free sa hepatitis test ni nyina lab no ye ne free wo de bra entwen se yare ne be ka wato ho ansa na watumrika bomodin se wo de wani be kire Royal Homeopathic Clinic ansa na mebobo yare ya kaso no fa me telephone number no eno ne ade a ehia me pa tie 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line here 0204 496 212 0204 496 212 number we na fra won sabe kame ohwe TV ono a wo hwe me wo television so no ohwe TV nani a numbers ni gu kakraka ono a wo tie me efree radio so no so number no e na mabobo no frame yare bia ha wo say ye stroke e na aka wo sa aka wo fa aka bankum aka nifa eye wo fom untumi nante kasa no kra emma sebi unti mpampan se de da ne da meka no stroke no ewo wo brain num ya adwen nemu ena entini nketenkete bebre wom ne bia ne adwuma eye mete ho a me kasa sebi entini control me ne ema me kasa na emusipe me kasa emma entini emma me kai se aha ya skwa aha ye kumase enura we na si ye me nkwada brem we na si ye ene ade no santini no eho ka me nkai bibia bio enti ube nso obi tini fi egusa ne se papa na awo he anu abokuru fufuro din ne yire ne ba ne kunu obi oben ne pa na nim fry na nso bisa ne se ho ani a onkai oni akro ni nyina no ewo adwinum bomodin nebra wo prostate na ye kese odwonso a uhunu moja wom ana se odwonso ntentem odwonso a wo bre ebi o ye de rubber mpo ahye wo be mamu a wo de tumrika nebra
Royal Homeopathic Clinic awo ene ho ayedin amawo se oye oba ana wo ye bema wanya low sperm count ana se ye obi ho a oni bi kra oye oligospermia ana se azoospermia ono sperms no enkwamwa na obetimi di anyem oba na one ewoni bi kra obi nso ho a wo bi na nso ewo fom ni nyina mu no oba ye behwe ama oye oba wo ne bema da na bema hu nsuo ni nyina asa aba ensuo yi na ekoka ukosua na makosua na nya nkwa no wetumi anyem na ekoso ukwa mu a asa aba yi ebe dai na wetumi anyem ewom se so oba ne bema nya namu nkitahudi a sabi ahobaye na nya ni nyina na ebekọ nanso de eye hawo ene se ebia mo awie no a wapopa wo ho ana mpo wahohoro ho awie no obi beda be sore no na ni nyina asa aba enya de a ubetumi anyem na eduro bia nso ni asase isu enyem oba eye bema na enyem oba enti hawo ne ba mesre emema no ne ebusua na ma ye downloadu pressure no emma no ebetumi a mumienu nyina momra na yenhwe na se hawo bi wo ho a ye de eduro ayia afiri ho e de amaw ebi anama ba oyare so ebi anama ma oyare so sanse TV su adwuma ana radio su adwuma no ye de bre e na eye adwuma nti se ba se ma oyare so a eno nkyere se yensa me se eye Royal Homeopathic Clinic ye wa Accra Madina Ashalebotwe Japan Motors Oba ye adwuma firi Juada ekosi memenda Monday to Saturday ye she adwuma ase anopa no nson ne fa 7:30 ni apon anwumre nonum Kumase ye wo Etimatim Monique Junction Pankro no Etimatim Monique Junction ena Tachiman so ye wo Blue Cross Faith Baptist asori da no ho alajimi tobi abrosanum se wo hwe mi fra brochire ena yare bi hawo na ebia wuntumi ma na pese ye di nkomo a ye be package wunro na ye de asende wo kama na me be sorry de fa telephone number no eno ne ade a ehia 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line is 0204 496 212 0204 496 212 Midi any Dr. Ibrahim Adam Isa mene kwankyere for penny ameda Royal Homeopathic Clinic meda etiefu nyina yes ye da say Dr. Nyame Yadoma ye besan ehia ma member Godfred Hobiom na yendi enkomo ebusua panyin number ne de age say ye san ehwe biom because still ye fra de e kan na ye nya o maame intenche bia ye ne o maame ebedi enkomo na ansa na ye no o maame ebedi enkomo no na me bisa say o papa ebusua mu no hwan biom pa e na motu no so na mo say on di manim na ka munye no ebusuasem ena ebusuasem no montimi a handle case no pacho pacho mo ke ya adwuno tina oje me no kasa me kase iye bi ba mo ko ma o ko police station police commander no kase okay ye kwa homa no so e o ma me ye friend say Mr. Madam Margaret Pramai Mami Margaret Pramai good afternoon me pacho ho ye Ohoye ye de nyame asepa pacho unim Godfred Opon me pacho unim ne se oye odien wadama oya me ba oye wo ba yo me ka se fi Akoma FM na ode na se bia beto yanim efa ne papa edan bia osi ye ewo achim kukrantumi me pacho unim asam no ho enkomo sen me pacho asam no enkomo de no na kola na betu na mpamocha misredi akola na asam no ye dia ko de bi ama omu aka se bi ombe sinya kan omu aka nti asu omu kan me ye me ni so okay ndi se science ahuchire nti da bi am won central region no mo ni baby na wo ho na mbo no na me se ni dokumasia na ko hu omu na me sisu mu akire wo na akwantia omu de be kire mi
Nti akwala enu papa. What the making? Pacho, what's the day? Let's say akwala no national or the aban. Amwa. Amwa ya ko baby. Esa baby e de kwa en kura. Omi be wo fite bia. O wan kasa ni ya na se bi. Me pacho wan country wo bia, wan country maame. One country in Yano. Ina li ase ya ne se wato baby fufu. Ada kwala wo ha ya gi ni o. Obey o te he wo. Obey o te wo ha me papa. Na ada asam na nya no kra na ono wa gigine mu ana. Aye no kra pa. Me amani ama fo. Etie bu ha ko wari mu a e ha bedri. Na ni papa esi da ni ya. Yes, almost a few of them oh, Japadi. Oh, a polite plan, which you can see, I want one eye and it's out. I don't mind any day. Not what papa. Oh, sir. Now, so by any some more can now, so it's so fine, and now the attack. It's so fine, with one year. We do ko tie na o so anya we be dia o so anya ana sika tami kuna o di sika no social media na ko scan o to nya kana tami asamu nya botia asamu o kanina wo adi o mu dia ye no ni no na kura no a komo yiye to dada na me ya portfolio ni ma mo ko ma sole mapa okay Yamia between Yamia between what papa anya boni na anya ibia na kwa mo bi afa aye so so na atam na ko mo pami na wo mo Yamia na afa bi efrete entem begree okay atam na so so na atam enti kwa mi abotire ya dia kwaja obi amu nya ka na mi se me be kumase Vita baby we bebe kumasi beba ameko ni na omu atira na kwantira ni nsafo a beba ko custom ofuru wa one country me on country ni bia ni ba ku kumasi bi ofi ya ni se wadu Akoma kwala ni tete ye o tete na mami o kan nyina wo se makọ baabi eye ebusuafo na motu o mo so na mo sanka mo kosre sanyem bia enfom bi wo ho anka omo fanche na nka dan no emane die wom no komo sanka na we no so eyeni afubia ayani abusia akoka okay ni mutuna wadi 40 something years ni aye Japadi ni papa no ye ni no betre ni afan kwaso owo mi ni matano na mkwala mi ya enti na mi ti pa ja kwala yi so papa ni de wo ye na na maye so papa no enye saade papa ni ye ya Musi ya asase no adan esiya na me everything asase so no ensemble bre na ni akono aya anoba ko woni ya woni titiro ya etie mi ni ami tie nyina mu de adura se so senka mi si okura ka tete me ba si okura na nka menya so mo ni afa kwam de bre musi tie mi kompai papa okay kwam de bre mo ni afa ti okola ni afa Yami na ye bibia ni bi na so ni na da nyame na wo ya na mo de ba kwa na mo ya be ma na mo ye sei ni na ya be ma o kwa ya na ya fa di da na ma wa ko ton di eno so ni asem no na maami wada uma we de yensan bisa wasem bi o ne fama ye oba ne ba ye no o ka bibisa na oni abusua no tawantawa bi allegation bebre eno ti na bi o pese mo gidan no edifri o ma no ensem bibisa na o the person for me self can some so some me can na me record wa record pa yeah show so me tell you okay so ya ko said baby ami I record my some you see the planning na so we one more what say me other cancer we from one fa you want about the planning when you papa no kura when you abra papa no kura say the only time what we need papa no when you near no dey be planning and papa go to papa so na o mo kase no na busia no we are show mo anko for show mo no mo ni shivia stress e kwa mo da fatwa o mo da di you know ana
onubu apami no mo ne che ni no bi asase no na ukunu dia udi adanse asase ne ukunu dia na busua asase na ukunu sie da okay so the be ti da no mo tama no busua ne tama no da bi ani okafra ni se da no busua asase ko mo cha asase no ma busua ne ton asase no de ma ukunu no What time the man? Okay. Enti also about Godfred upon your dear semi abreye. Wo de wo ni wo mana aka no. Mo ka che se wonya abotre but ono de oso obepre wo susuro nsem. Okay. About the other. One can't throw bia. Yam tell sakra. Okay. Aunty say no mo ba den na wo ka che Godfred o tie o pa wo hwe manim. Ye kan nyina wo hwe manim na wo tie. Obeka che Godfred say onya abotre na nka o si nka mo ntwen a nyame mre so a mo sa beka mo japade ono so onya nte ne ho ase ono no wo be ma enti den na abeka kire one Christmas na somebody ja papa one Christmas one Christmas assembly no akatre na what eno ni ase obe ya bia no a wonu ya no aye one Christmas na o be so meta kasa mama no enti say no usro say obey kra de wo ye ebusua ne besia abedi u na chiwe hu say ebusua ne beba abedi na chi say o say aya na ye huhu mu nsem enti anamo wa wo tu o ye hu so mo ni anantia na mi pe ni na so ni ku okay na mi pe ni na me ku ni abo ni onye ni amu ni oba ni ba wa ni adini amu ni na ku na bi ya da bia ni ku ko bia mo ba ho ni da ye bia mo pe Obama papa nina wase bibia wasokofie kini na mobana saye ya wasoko sese mo na ahofoda mama na esu asop twaso mama na oka bibi na fe wa no si so na so ko amutini papa no se mo beji sika ko papa ni sika ya ma to dia ni papa mutini afa ma he Papa na sapaya kun papaya ya msine jaka die ya papa sa si na to bara mo ko mo sa to ni yo ka ho ati ya ma di se ni pan ko si asin ajapade na mo ye so ko ani ya to pe na ko pa si ajapade ba be di o ko le yin tike o ko si ajuma o so ni o de fa wa sin fa ana se si awaye na se o pe ni papa dai akoton ana odi abeda mo nte se na me ni de wa kan kra ye de wa kan ye de wa kire ye mu ama ya te ase pa maame bebi awo bia nyame nka ho na on show de why na bre wa bre obebra mpa wa se wa bia baby nka ye da se wo ni kono ni ana mudina na mo asesi ampo onye ni wa obekasa mpo mo kono Otonya mama. Asana esi asemi dubiem. Kwame. O ma me se sebio. Enye pepepe. Enya American. But on media asem de ba no. Me nuanum nya so iti am se. Omo mu so ebeku omo nteme de ba ekwan bia mbefa so egu mani mase bia mma me be. Sana ajen ko ye. Nti o ma me egu ani mu ase. Sana me hu no. So mama asem mama ne me system share se me ma je me twa na mo bia ye ntwen na wo tamba me ko se 10 years kwa na o meje mama ya mama me fa ko bebi asa na mama me mu kan enti wo fi so mu gu ani mu ase me sana me hu no sana wara me wo fa no nya kan se bibia me mpete me ko be me fa nko me ba kwa me sister no an san ka che mama me mo fe na me mo mfa nti na brai won se mama acha no mfa no later kwa o fa no o mo ka so nka bibi no na so mama anopa ne frɛ no fai anopa ne wo fo me kofie me sa kofie me ba me sa kofie me sister pen ka je mama me mfa ne ya da ko baby okay sana no mo enti wan ka sa hwa omo de na ko sa me di twa na mo no no mo to se owo bi ba won se mama ka se omo try na omo tutu nduro se ye se ko da omo beku yen sana de nko ye na wo nsuro so omo beku misro mo mba to se ade no ache me de me hu ncha ache na o ma sabi o ma me nara onyo papa brain no o si saboter na wo dem pede be saboter dentira o en se me pede me saboter o se ade no ya odia papa wo yebusu ni be ni wa
o my one city in Pussy and Funky. Na say yi na nya wo na eye. Awo na eye ya. Enyanum yenyina 40,000 ni tuebi. 87.9 Kumasi. Budi 40,000 no etuebi. Yenyina etuebi. Etuahin. Budi Lizzy tomato mix dwe ho e o ka so anu wasiro. Na me se me pesa mesre. E so Godfriend ya no wa masre. Dwe ho me kwa ba. Na we bi sa say 40,000 na wo sister tuahin no. Na udzi wo mahi. Eta na udzi wo mahi. Mpapa wi no ye call bank ye koyi sika 800 million. Awon yi ho na call bank. Yo mpapa ni sika ujaya. Mpapa ni sika. Into papa na ni sika no wodi ye no. Into wo sister no personal account. Into me sister me ka Mr. Mpapa na personal account ko yi. Into me sister kwa no. Na one person wodi 40,000 wodi ye. Say wodi 80,000. En kwa no na mpapa ni ya bensi no. O ma ye call bank na me nuanum didi na atem no. Say denti na wa ba ma o ko yi dem sika no. It's na me wo. So oye den wo yi sika ni fu papa account. Mpapa na personal account. Na me so oye den yi sika ni film. No bank for oye den na. Say oban say mpapa no ase wan ye well. Nti oye bibi early. Early ni abadi. Early. Oya abadi. Ko lawyer bi. Okay. Nti lawyer no throw letter to cro bank. Ama ko bank mpapa nua na fel bench na make na. Na wodi bibi ka share de papa na ewu ampa. Dem sika na ekwe na odi ye yi. Na me so wodi bibi ka share bank no. De wo papa efim. No 80,000. Na what's one kasa en shada anye normal. Na me pede back. Ma me mu na why anamona me tu say me dia asem be ko bebi no. Ma waje mpapa ye japade aman no. Ana ma me no so asem ni si no. Onam dem miska na ye ko yi na wo chei. Ba ma me ka jem say am sika wo ma bia. Me say sika no. Na say bia wa mo bi dada na say. Wo ma bi. Wo mo sika. Ensem pi. Ensem pi. Dem sika no 8 million wa chem Mr. D. Sika ni ko to car. Sa say me kura me sister tia. Ma me ka say me mbegu me sister police ni ma so TV so. Na sika na wo kai da wodi kai yi no. No wodi to car. Oni me no wodi ko to car. Sisi am dem say ma me mutia. Obeka say mbegu me sister police ni ma say. Na so wo ma wa he. Isa ma me no o do catch me standard. Dem sika no me sister teacher o teacher Ibrahim Kuma no. Me friend dem me sika bi ade no. Ano ka say wa send 40 million. Inti me jem dem sister o. Is dem na ade go. Inti na ma me ya na ache. Sisi am what say almost ke bia na say. What say nye adwuma. What dem sika 8 million. Nkam wo ma me bia. Nchebe say. Nkam say miska. Say bia na wa mo bi dada na say. Almost ke bia. The man say body be the man ko fa ba. Ma me sister ba be kan bibi. Okay. Na ware ye adwuma. Amesi na me su adwuma. Aba adwuma. Baba adwuma. Nti da ho aye. Na me wosi kuma. Na me say da ho aye. Because o ma me so almost scan na show. Wo you go school o ma miska bia. The man. Nti na be den ko de nti ma me kanyo nto. O ma me retwa akushi. Abas sidan wasem no ba tan pa obotum ahwe ne benyim no aka che ne ba dai ne ba ne nye normal indi demiska sem na me ka no nti na ma me ka ma sem no de ma okoyi 8 million no me nti ska 70 na o ma me begina do wa ka dai ma me na me kika ya me ko ka che me busuan panyin wo yekrum mo ni nyina no wo se nye normal okofa no ma sem me sister ko to ka no frame ni no di mechi no teacher no ko be kan nti na wo se nye normal na na ska sem ya wo ma mi me ko ka bi no ma me ka che sika na o ma bi me pa mfa ko be bia nti na ma me no o ma me se enye normal sa na me hu no me pa cho enyi zi mara wala hwe normal me de me hu ja me normal normal me normal okay. Lizzy tomato mix Unifa Brothers Ghana Limited. Chese me sha me husu bia enhye mo fa nchemwati Unifa Brothers Ghana Limited Eddie Lizzy tomato mix Eddie abedwama so a omo eton we ya fresh tomatoes ya dua na omaye Eddie egu konko ene sachet mu nti ukodwama so a wo se Lizzy tomato mix wo de ye aduane a de Food and Drugs Authority aje atuma omo eton o pedodo etu ano afre 0240 949091 me manager radem ha nti e wo se me comport me hu yie papa 0240 949091 Lizzy tomato mix ukodwama so a ubenye bi na wato
na ode aye waduane me se wei enye sam kala bia enim enye fake eye normal wei eye normal pa na me minim ba tan ya ne ba ye normal ba be gina fremu makasa ne ba na enye normal yesa akoma mu nsam so nko a wa nkasa asem enye owanwa Godfred ani mo je nsem pi ana me se tika na me ko bo so ne se me sita diska bi akotoka no oni ne kunu na se mo amabusuo mu na from father side from mother side from nuclear from extended we bia pressure wo ana inte se o ye di adwuma mi sua tire yi no o sua tire yi no omko iska na me pese mami bi ndina za sem nya ko fa ba mam ko enti o mami ama o ska ni bia akwa kan ye se onye normal nukom mami ebusu nko akoto mpefo mi nze mami etu anamo bia mi papa be ma no papa baba oya be ma no sika no o mama mi anuanom fo no o kwa na ye be ma o debi ene mami yo ntimi nkasa onye normal sa because wo na ye be ma wo se ugina jepa page apade ntem mami se se omo ejapade se omo ko mo ni ma ye bekum omo se onu kwa odatu oni ani odatu oni na wo shuro so ombekum se misromum ushro but you can we ejapade so na mi misro ushro na ni ejaye chire die Godfred ushro ejaye chire die ana so pepper ba se ejaye chire dia me ni papa busu ni nkasa no papa ba ko no o si esa ebusu na ebu ya kwase ha ebusu na ebu mu kwase ha papa busu no na so omu ku so muku so wa ba wo se abusua na hohum nsam e wo ma se wa koto kra se saman hunu so se saman na ehunu ehuna no ana eno ensem pi eno ebidi de ehin ena meki mpapa ne bi na friend ka se yes wa no akoda asolu fi yes wa na oni ye pray ijapade no omo se den na eye no omo se den na eye no e di enti na oda so bibi na ehunu no bibi ben ena me ka se no isusuma se mo so no me kan no me kan ni na susuma se na wo kan na susuma se na wo wura susum hoda nsame no ni mpe bia me pa sorry pa manyon ko fo pi na ya sofo ena omo se den o etu ana mama me se yinya ama me odem paibo na titenti ye ko bibia omo ka tren na asofo no so advice so say koso apro papa japade no enti samu o se o ko bebi se ya o se me sofo ba ko godi nkomo fa we ye ensensem no mpapa wu ye omotomu ye ana omosi onka jemte meti wana ye kana asem no ene sam papa buso omosom nti e hwe hu ye sana de no koye bosom so ase abem na wu shro Godfred what is say mami bisa age leader am tai bisa pacha also what is saying 36 oh yeah sure of the 36 Ada papa bi ba o si man 55 56 57 58 wow oh yeah 36 oh yeah sure 36 wow worry only ba o girlfriend out and all my marriage into be no oh Joe papa die na to when you ska ko and this and the plans my plans say o be worry Agbozo Herbal Clinic enso ebua esa ye ho enyarewa nyina typhoid fever junso mu yarewa usisi ye oya be ma no etimi engina so yi a ko Agbozo Herbal Clinic na koje ayare sakumase de chemso old insurance ehwa na omo insurance junction no hwa na omo from 0533417752 na enkran kwashiman 0241750282 me kwa na masan aba wo hobium se yebusua ni nyina from the okay nyina busua ni nyina support sa na mo ya wutu enti o next line of action e ye because say ye kra na ye betu na mo na boa wa agisi enya o maame enya wo nua no mo ma no e tai wachi omo so na abegina from maka se onye normal me mpese meka but ma na ne kan enti am e ka de asisu no enti say den na abaye Didia me tuana mo mina me maji zenka betuana mo na ebi se ma me mpo ka tire me se metumi ya na je se me ne edi ma me na no kan yo ma me na freni se metumi ya na se japade ebe kan sa na omkura no omoni baji sana ma me kan ntia me ka jo se ma me se ma okaka nya me sister su na ka je se o me ba omfra omka ma mo mfa no
na all those sisters no problem me no money problem bia enti ade na nka wo yi wanim se be ma ba kwa odo mu na wo pray ajo wa page apade na so na ko je omusuro teacher omusuro na so usuro enti jaye kire de so njaye me nka se musuro me no akwa se enam che ma pemfo na o ma so musuro no o ebi na aka je o butam je titi ano o ma we be na next step me yan say this area me yan say ma me aka je titi ano me fan say 10 years na be ba in 20 na de waka no bia so we try say 10 years no na wo bom paye de 45 ho wo bom paye a wo de because me ni pe bia me kwa sorry pa patrol de asori RCC nefa RCC Yesofu ye Bishop Usubukuma asori ni din nyina ye den din ni nyina ye den Roman Catholic Church yeah Yesofu ye feno Eduna Usubukuma right way me ni ma asofo ni dim ni ma ye me Archbishop ya wa nochi na me nim no me Roman Calvary Church Rema Calvary Modi TV sukra Rema Calvary Church. Okay. And here branch. Techiman branch. I don't know what Techiman. Techiman no no. Na say what to him. Teacher no your store we. Baby am me no. And here fa. Brema sukuma. Brema ne sukuma. Na ho enkocha pra. Hono me kwa so hono bi no nti ko different church. Aba church. Because no. My journey second chance. Second chance. And afaka ma second chance eh. Wasre. Faka mane. So from poor friend then one kai me. Oh. Spartus. Wa friend then. Akachen. Enkenchen. Kakachen eh. Ibiana obotumu abo ana Didi emma mi aka no. O se inje chidi no. Obejaye trade. So aka no se omusuro nti ude mtwaso no. Obetwaso. Tete natural spices ye de ye ntwaso ye ton ade. Tete natural spices enso eboa ema weduane eye de. Eye ya natural spices ye atete de na ye nananom no mo de ye aduane no. Ye no bi na ye na ye ton. Eye jene kakra ewom. Akekedro kakra wom, garlic ewom, nkete enso ewom, na ya yede eye yeduane a yeton. Okodwama nso a ubenya tete natural spices ebi ato. We yemfa nchine fry, yemfa monosodium ade bi na wudi a na ekofa cancer de abrɛ no. Yemfa bi enfry. Ya natural spices ya na omaye ni yie a omo wodwama nso a yede eton. Okodwama nso also petite stew seasoning. Okojama also petite jollof seasoning, garlic seasoning, ginger seasoning, ena akoko de ena beef de enso. Pedudo today a no one 0245580957 0245580957 Dank Herbal Complex Limited enso ebua etu syphilis gonorrhea ene enam yare ahodo no etu ase pa omo okumase pechi number 2 omo ban City Life Hybrid School koho na omuntu enam yare wa ase nyina ene yare wa ahodo no ontu ase emfama mesre wo pese wo frɛ na ansa na wakwa number sa obefrɛ enie 0266593330 ena 0244017556 eye Dank Herbal Complex omo beboa etu enemu enyarewa nyina ase ede amao sanso na wembat tablet enso eboa etu nsonso na ewo yem ye nipaduam no kope wembat tablet pinworm hookworm dwarfworm na threadworm wembat tablet ebeboa etu mpanyimfo sonso na ase na suspension no nso etu enkrade eye 2 years for ekono wembat suspension no ebetu ase ede amao enen koma ye boy chese asami mi akasa agimensam me papa sidan ewe busua asase so maame se da bi asase no onimsedi kunu etoyi ene we sidan be ba twa dan na ye type be ye hu dan no but ye ni 4 bedrooms 5 bedrooms type of rooms be 3 bedrooms 3 bedrooms dan mienu ni nyina e bia ye 3 bedrooms a
Dia Sima and Namika. Momo DNA, how many rooms? 3 rooms. 3 rooms. Nebusia 4 DNA. Indian dear basis and the bay 6. Na say obit dining, me dining e wo ho. Indian do biantim. Momo de obi anti. Yeko you know I said Miss one dear. Obi akotem or the mahai. Ama ye bufu krama. Nka ye kotutu niama o. Kamu kotutu niama. Kamu kokun. Bufu ye say dey ntina ye papa den o the mahai. Sana asem but omomo de na we no de ho yellow no de ebusuafo ni bitim. Ebusuafo team. Okay. Enti ne kwata say wo so maame se den ti wo be ye den. Maame se sisi ana ko juma dem de ntwa so. Enti no. Wo be twa so. No, say se me twa so anu me twa so. So wo be twa so a. On this side so be twa so. Ebusuamo mbo am ye na nsami de 0243114497 0322498035 Freye na yambon komo na medikai ka say woko facility bi e won Kran City of Hope Fertility and DNA Center City of Hope Fertility and DNA Center me say unit bi obere bia say do onua TV ani omo se say no munim se niama pa bi koso e wo onua TV na menua bi etofa ho ena omehunte say di omo ne ye ehwibom enti consultant nurse Aba Regina ye chia o papa oni nurse for aprefo amu ho doctors amu ho nyina ye chia mo City of Hope Fertility and DNA Center Lashibi Tema eho ena mo. Good afternoon. Hello, good afternoon. Pacho oni no weche pa we dey yentimi fa no man fa another caller 0243114497. Good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho, uTV body ni confirm kakra. Pacho, baby am on na true right. Yeah, that's it. Yo, Pacho, udi baby a okasefi. Pacho, for the coffee okasefi ejoso. Coffee ejoso. Yetio. Yeah. The make can say well you mean some say me na kano and can say the employed as over point there seminar Kajapade according to your video law article 111 the buyer second then also for corner to really I won't call because I'm the Kajapade and I'm more of as so Okolema ni papa na bisha for on the concern say papa no koyo no make us akosi abisi sa so abisi ni bi afo say abisi Kajapade and also criticize clear 21 only because we actually need to call a letter of administration that is the LA so we call LA there exactly the beneficiaries no omo papa no man on benefit no omo do bia ba LA okay this is no so ma ma boy no bitina akaso consult ekon ba Kajapade na we Jennifer and Chefa feel because they said you the man bishop for no the man this can be no na papa na boy no papa ni lebe ya so no so far na Good afternoon. Wait, now so 0243114497. Good afternoon. Yeah, hello, good afternoon. Me pacho yetio. Good day, baby, I'll kasefi. Hello. Me pacho udi ni baby, I'll kasefi. Me pacho undi ni munda okra biye wano kakra wadaruma. Okay, kasei. Pacho 024 Mr. Mo kasa no mo biye wano kakra de amaye. Good afternoon. Good afternoon. Pacho udi baby, I'll kasefi. Sorry, Dana, kasafi kaswa. Kaswa, okay. Pacho yetio. Aha, me hear program no na brother na asoma woka no. Mesra mu se mo fa mu na mu wo mu dia mu betimi dia bo na mo fa mu na si fom na mo mu ano. Because obi ani papa ewu eja no. Na ono no ye be ma ba ko pe eda emantem. Na se o papa Kajapade no osore so o jeni papa ni papa Kajapade na ebinumu atna papa Kajapade so no mo pese o me Kajapade ni be ma no. Na omami a wosan ko ta le ti omami ni ni so omami ni suru omi suru so ndoku omo enti le ma Kajapade no omo mpese wo mu be ta o be leti o ma di Kajapade ni be ma bo plano okay enti grant na de na o ye ni ko so anu no enti estremo
say some of the fellow Diamana, Mumuano, Nagapadiano, only Japadiano. Na ya busha fani ya media wani kwaso no yo yeda sepa na yebesan afa call baako na yaba studio. Good afternoon. Bako na also yo udi baby a okasefi mekesi abadi takwade abadi po yo yete adena boy ni no rat pa ye papa no dry on the side of the no the guy nka kise no so ajiri pele de padia o ga e so nka ma fu ko su ko se asenda le ye kama se o bi se mane o to tubu adamu ma fu o mo ta ko mo di okay you come to between all right okay papa one four mami na ye first woman me papa no ani ni second wife no ani ya wadi e de padi papa to second wife no okay yeda sepa yeda se emre ni ntia ya ni aye ni ntia mu na ebi mo so etimi abaso last but one caller. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Pacho udin baby a okasefi. Ya from Francis Apia, me kasefi Accra. Pacho yetio. There na tie program no there me hu fi abranche na oti ho na fam ne se. O ma me ne sisters no. Wo mun na wo present abranche ne efi ne papa na japade no. Enti edai ni isi ho no. Ne papa abusi afo no, wo mun se ni ho. Wo mun nim se asem bie no ho. Na ye hu a ene wo de hu abranche no. Ene o de achi ni mu se o papa nkofo ena ema no ho kwan. Okay. Na wo mo ewo adwin bi se abranche no nani nda ho. Wo ma ni hu ejapade no ho kwan a ebi ana wa ye ne basabasa. Yeda sepa yo ye commercial break nti mo amohwe yen on Onua TV no moncho numbers no engu honom after 5 minutes ye besan ebie phone lines ni biom na ye ne mo atoa enkomo no so yenko Congo na mene minua no endi enko me hu wache o na I say aha echire ye betoa so ana amena mi hu ye ya sobo o wa ye fe double yanko Congo to asoma me 024901017101 ana 0204 61 ayo Congo ointment ana ye hwe aye skin okay ye ready no ya na aye hene ni be bre nya infections obo a na enye infections ayenya wonne ma na epeke wo baby ayenye so but ne body no akasa wakofa obi support the adware wakofa obi ta wo the adware wa change ni nkun wa change ne samna ama afi ne wedie no mu ye ne hene ya no wotiti odware wi ano de support ne afen ya de no de twi ne wedie no mu saa obo so woti ne wedie no abonsa asa bibi te se epo ana asa nsoa na baba begu ho infections moa waba wedie nim eye moa fa Congo ointment udware wi afasra na ointment no enku no enane ewura ye wedie ne ntokro na dada mu no na enkoku moa na ewom ni nyina enfama ebu aye se fa enchini dware no ensohie fa enchini gu moa apply a enfa fa Congo eka ho me nka cho se enchini na de egu nsohie mu ni jai ana se nsohie na wudi dware jai because nsohie nso ya de a ekuti asa bacteria no but e bia na no nya dia betimi akumo ni nyina firi ho etu obetimi de nsohie ene wonchire no adware all right we bia fa Congo ointment de ka ho ne fasra ne hu sesan ya ewo mu wakosra enku wanim nyina yi na nso ben ana so we de no stretch marks adeda de dem apiepie mu ana se wanim da bia yellow okwanchi nyina pumpuni wobusu nyina twentwem ekoba ne sa nyentade nyina na wutumi hye da bia me kasa ye redie ne de wo se ye hwe ne ye bohun ban ye pa e be se redie wo ho ye nsrem fa ntu kwan obetimi akosra obi atade ne mpaboa
ene na hodie bi na wo de asiesie ho na wo de akoba to wo de no hwe ma ne sai a edi ayo eti enku bia asrama wo de ne duru sa level na so ben anasa stretch marks sai no men san enko cosmetic shop ho ko kase maame oil anasarum enku na wo de maame no anasa samna na me di dware ye no asai me we de eti mame foforo ane oba condemn na ma okra eno ane so oba bepe kongo ointment bepe bibia ye natural na efetu sa yade na se firi ho wo wi a me ntu foda sa kokoto sa nku na ekosa wo we de no wo mpe kongo ointment na pe enku ye natural na fasra sa wo hwe wo we de ni ye na bo wo we de no ba the natural product bo ho ba ya wo nyini kura mpo a ye hunu sa wo nyini Sweet 16. Yes, tembia no na ohu ye fefefe. But okofe nku a ano hyehyehye obo a wo hu obi na ne color no e bright a wa ye kokwa wo say we de color de fe nku be na wo sra. E ya wo de so nipa ne video mu hwa de. Ebi de emre, ebi de ho ne ho, obi de ne de modern. Omo video modern. Obese nku modern say die. Ne video mu papai. But wo video mo mre no wo se nko anu odi kakra bi wo se stretch marks na yi no na so baby ba na fa video ni pumpuni unyini ye na nso so no na wo ya ye se abrewa afa idie to so biem pimples egu ani bebrebe o pimples no se susu se ye ho no wo de use Congo ointment ye nto pimples e draw cosmetic shop se de ya na make am use Congo ointment na fa yi ni nyina fro Congo ne de me se wo di ye ni ne ko se wudi ye ni na ko ensa biegu a fa bisira so ade be che na ko pompo na ebo wa ayeyire sade tibita so na pa awie numere be pai afi na pompo ne ba tita so na enhwete kura emfamfiri ho se wo problems ya me bo obosu ya your number ni 0249 01 0204 61 abroche phone na mo fresa number okay na Aunty Bea abroche phone frefre ye no omo se ointment a o mama o munua no ma to free Ghana abro mo nye keto ba te kongo ne de se wo jire ho nti ase na omo pa ya chawo se e ma ye sesa no e ma ye tina ho ode ne so da me jina so aka se wo na ko ointment na kongo ye bo no e bia e bro e mu de so once dia en ka se de bo de okay e ya hodi ne wo okay ade pa bia so no ne boede ya papa wo yusu na ho to obatan ya do be ko crèche school oba ne diaper enja na hosa because anti sa obajo so na hit na mane to hu nyina apro anasa ensansa gu hu anasa hu nyina ekoko on na ma wo na bi da fa Congo ointment fa ne to hu nyina ne nantam e be ma ne ntosho ne nyina fa bisra ho ansa na de I want the diaper da for no o so obajo so bebrebe obaya dai hit bia ma ne to hu ma problem bia emma eti Congo no yasramo obi anyu su bia police for asoja for ma mo ye adwuma o man sim broni a waye ye friend say promo jingle dia maye wono se ne nsa ho o si kurikuri because of anwenu adwuma na o mo ye no eti o recommend ya ma minds for nyina say mo kwa asase na se ba mo ndware a mo fa Congo ointment no ensra na mo boot na mo hye no so no mo fa Congo ointment ne mfom na ho nyina se de be ya propro ana mo na ho pampan enyina ho asojafo ne aposifo ma mo ye security adwuma nyina mo fa bi nsasra ho na enko oba wanam ye wo hene eso firi ho ba wawo ni ate wanam ni apam ti Congo kokoshe ho na Congo no ebe magic bi di ama na obefre yen na wadi ho adanse ya numbers no enie uyo ba na wo infections so wanam a ebese ofre ye ma me ba akọ Aunty Bea 3 weeks ago and o catch me infections na che won so wa kai no obo na ni so ba o se me ba wonim sa aya ma msisi nyina ya me ya eto asintine twetwe me se atika bebre benefit infections na yo msa awo na mama ne Congo ni bi na o te hye na name o se o de hye na name a ni sisi na ya no Aunty Bea se ebokọ inside o ai bokọ inside ni sisi mu nyina adwene se from eti oba bia wo name kekaw ehwo ye wo hene say experience na te say ma ye hunu enso na firi ho ba no eye white eye grey color eye sakokọ srade eye se mojasu fia ne nyina fresh de hosis ekeka wo no ye be say ye infections e firi ho na ne ye ni nkomo ne ye hwe kwan ye be fa so a ye betimi aboawo ya number ne ye 0249 0171 and 0204 61 me da asem so why ye me fe papa nya asem ketwa Aunty Bea hu de mi hu ana
You see what I see, you hear what I hear. I am seeing what you are seeing, and I'm hearing what you are hearing. Now, catch a doctor say, Mr. 19th December, 19th Akoma Munsem, okay, any Akoma FM, your Kokmasi Central Prisons, your Koyado, ye, Mekai, so I will scare rashes no. Achakana paya eta hopo nti obeso yemu na yonko medasi na dia ma hwa ye fesa no mesume ye bi na mesume hwa ye fesara sara ye numbers ni bi wa pon ara pon why 0243 114497 03224 98035 and also ye numbers ne ye sign for calls ni biem ansana ye de enkomo twetwe ni nyina aba ne wie ye na asase no so obi ase ye ndie ni mu ne kopre but education kakra ye de ma ye tiefo ye hya ase ye kasafa asase ho nsem ahaya no kakra ye sua no ye se ebusua asase se o papa esi edan firi ha ekopem nkran esi ebusua asase so a enye emadia enye eyere dia eyebusua no edia unless say ti say de ye ken o papa no ana o papa no eto asase no otu so nsa emma there are documents to prove say asase we de ye ton ma Godfred e ho nkrata ani adansidi ani ende oye bibi wo say japade e asase no so a japade no eye wo madea eye oyire dia ba se wanya wo hwe no se ye busua asase nti okoye bibi egu ebusua asase ne so a sebio ofri mu a eye ebusua ne dia enye ema ne dia enti ansa na obe pursue case ni biom pa no evidence kro na o wafa benson ananyo no e ka kire o say o papa eto asase ne wo maame ho no o ma yesa evidence no pacho so ti ase say eye receipt of payment sound ni biemo sound ni biem enti na me pacho ko hwehwe o papa benson o my receipt of payment e de na chese otunsa bibi bia chese otunsa bia no a asase ne ye ne dia no me pacho kotu eno ho anamo unya sa document ne de ne wo solid grounds bebia de be ko bia lawyer fo be pre e de amount we lawyer for na educate yen e na ye educate you any enuanu ma musumu tie yen nyina say ansa na obe pro papa japade e wo ebusua asase so no hu say ebusua asase no o papa na o maame otoye document nie say wato ebusua na giscan efri ne ho enti sa de ebusua no wudi me te say oye e de che ebusua no me pa cho so otin komo na ye bo no ase enti say yen ye betimi aboawo ye betimi abam na ye die kire apelo ya kra de amount dia agese o ma yenya proof of payment for asase na o papa toye no me pa cho so wate ase e ho no de ho sunsum nsem no ye wi ayeso ni bebia de sunsum nsem no beba ba se legal way na epese e fa so na niama na ye odia no eye bus enuano mo dia no sa 3 rooms na ye mo dia na wo claim say ye mo dia ne de agese ye nya document pa cho so wate ase enti ye da ase say woni ebebo enkom o bibi ka biem o final words papa benson no obetumi di ajansie o papa enya ano adansidie o court de omontan fa ano fa nya adansidie especially when a japade sem ne sanyama no mu ne de court ye nheda mfa ano sem enya adansidie obi di ni case ba ha saa o se ne maame ne ye video recordings say odi asase ne e ma ne ma ana de baba ma osi dan no ni nua ma so say maame no so ye real e no wo paper so krata so say ejapade ne yo no e ma no e dia nti ye video on phone e na document lawyer ba mu no o say kokota most times no de wo krata so no e no di mu over the audio or the video nti wo fa bensin na no evidence ne nko ano endi mu unless say bibi documentary proof paper so evidence bi say receipt no kra na e wo ho kwate ase ene de ye betimi edi akire na bebia wo se ye de fa bia no ya pe lawyer fo
edu anim kai so oba also call legal aid ana nti we no fan say enema na obucha na o misiwa no to e o se niama na enti kwan bi a wo say mo ne sewa ne be kwa akokasa say chopa bi abem because say sewa odi yawo esa so sise bio mo de eyi mo de awo etwa ne mpo a enti o say mo kona mo kopa na chew irrespective of some kan yo some ankan e yawo bi wo sewa emu enti o say mo pese o so ni asofo na mo ide be pa asofo ni bi edi wanim na mo kopa sewa chew na bibia wo sewa ho edi adanse say sa dan ne de ye modia no se wantimi njai mu mfama mo me pa cho so ati ase nti woni wasofo ni nkodi hu nkomo na ombetimi edi ani mu amakopa sewa chew na makopa sewa chew na niam bia e wo sewa ho na echese sa dan ne ye uni unua no modia no ontimi njai mu mfama why because they say ya mpase wa chew bebi ade kro ne hye no on fama mo ti o se mo kopa ne chew why pa cho wo bibi san ka bi nti o ye okay wo betu sai no ho anamo ye da se ene na enche bia pegi ba be ka me ho na yakoya boafo ho na yenko glam by tina makeup na on sesi ho ema ho enye fe se woko ayefro eyie naming ceremony baby awoko bia graduation baby awoko bia na opese ye woni mu yie edema wo dia eno ane glam by tina makeup obeye o makeup ama ho ayefefefe fre tina e wo 0544 466280 0544 466280 Peggy Yonko Aunty Bea mama mfa nko pay Charistic Ventures for asueye se ennamu nsayare ama obema no afon aye ketekete ama nkwamwa no ewo fom entumi emma oba emfa afro dia ene na mekamfo Zahara Man capsules ede amao se oba soso wanamu hono dani danyina na insufi efri ehonom eba oni bema ehia na wase ehhehye dia na se uni atenka na mekamfo Zahara G capsules ede ama oba kope binom na endi wo akaginemu se honam no soso eya wo ya ana se ennamu nsayare ni nyina etetewa ene na mesro ko we Charistic Ventures for asoye na wodi nwa waso ede aba edwamanso ebi ni Zahara Man capsules Zahara G capsules hindi heba eno eye malaria duro ena Zahara mesha eno soso ebusi immune system no ni dudu mo okọ pharmacy anasa heba shop se wo ye mem ha ubenya bi ato Okashi Drug Lane eho soso ebusu ewo honum Charistic for ewo 0246 348334 0246 348334 anasa 0248 569335 0248 569335 Aunty Bea mama mfa wonko Samaritan Villa Resource and Conference Center mesi eto de bia oba anase be ma tukwan ne kope baabi na ejojo hu se wo tukwan aba sentimentem na wo pe baabi a obeda ada na ho obesore na wo car battery anase wo niam wo de coin ni nyina intact dia ene mesro for woni che santase hwehwe St. Hubert School no eho ena Samaritan Villa Resource and Conference Center ewo omo nnuane se ye continental anase local dishes ni nyina ebi wo honum se upe baabi aye meeting any conferences ahodo nyina ene emesofo oni che Samaritan for asoye omo omo spacious car park ena omo bed ni so de enya asem ketwa ko ne koko jojo ho ewo honum obetimi afre Samaritan for ewo 0322 0322 495180 0322 49580 Traffic Studios omo we print u t-shirt no e de amount se o pe souvenirs ana se o pe se brand books caps ana se kasa ene for woni che Traffic Studios be boss akese ni nyina ombe boa no oma ya amount t-shirt ena o pe se o print a for woni eche omo asoe omo se UV direct printing ni nyina omo eye bi wo honum ana se o pe se o de wa bofra ko na okosu adwuma for woni che Traffic Studios na omo moa omo wo anwaga janshe omben Iron Best Company no obetimi afre omo 0247013561 0247013561 ana se 0574010101 Power Specialist Herba Mr 2022 ena ye bo mame edu aya Dr. Abaso se mame hepatitis B yare no waboa etu ase ne sentin hepatitis B yare se A B C
ekopim ise etete wa for woni che power specialist eba na mama beboa na wotu hepatitis B yare no ase ede ama sa obrebo no aye kese sciatica yade no wotu asentini nyina etwetwen onai ene wonsadane de nyina na aye tititi dia ene na wode woni acha power specialist eba se dompeni so emu aye hojo nso tutoi obi ono ma sesebre odaso etempam ne na afoso nyina eye ne na ode bandage acheche ne nsa ne nan awode no dompeni mu tutu no mesrawo fa woni eche power specialist eba na mama ebeboa na wasa oyare osa ene kompo yare nse etete wa ene tutu mika na hwehwe mama e wo legbosomtwe omo be Jesbro filling station no ofroka na wo besi wo Aya junction odrobe ni anase mate ni no obesi wo honom akrafo so emfa woni nche kwabenya ombe mpokwiase ACP main road no ena takrade fo so emfa woni nche Anaje estate ombe Anaje MA primary school no osade enunwa waso e de aba adwaman so etu yare eboama amanfo ewede no eye from ebi ene edua ya mala mix eno etu malaria ena wona wo honam nyina eye omo ya no kope bi nenom Hebatin herbal powder eno so eye immune support system no na GKG eno eye memedro eboama mema na ombema no aye mremremre nkwamo no ewo fom akope GKG ni bi na enom na ndi wo akaginamu Kofke heba mesha no eno so etu ewa ache ase ena edua ya heba tonic eno so wona wonumu atuo ni nyina enyai kwapias no na onkope enu bi enom open ne duduo ma obetimi afre doctor ewo 0244 544422 0244 544422 anase 0200 383831 0200 3838 the WhatsApp number so 055 797878 0555 797878 anase ubetimi akomyeyi na wakwa kutubi okomisi heba omo omrom apidank ewomrom Fredmans AKO dan heba ono so ewomrom ena Kolinak eye ashtal okohonom a ubenya bi ne duduo mu etu mindset travel and tour consult say ode amafo etu kwan sa woye apomden dwumani anase ochecheni na opese utu kwan ekopesika ebefe ya ene meso se brede eye bukata ohwimbre obi esi ne yonko menko ema obi mfa 6 ena ne 9 entimi so for nature mindset travel consult na omo mfa untu kwan omo se Canada aben hyehyehye Germany so visa no aye ready se wanya visa so na opese omutwa ticket mawa mindset for bebo no ma yesa ne nyina e de amaw omse Holland France Korea USA so omaye ready se ombeje honum visa amaw no mde wa kopiem wo honum na nyame ya adom na onsaka visa na 2 years working permit eno so ombeboa na omaye hu adwuma e de amaw so wonsa no nyume bi se so electrician we plumber anase ntia no nyume nyina okọ omo aso ya ombehwe won krata na omo do etu kwan se onsaka visa na me se ho na ye mede no wakodonkua wo yire ene wo ma visa no so e cover omo no omodo etu kwan se woni passport ope birth set na affidavit ne gazette ensem nyina ene mindset for say eye so easy e de mom kumase ya omo ben airport runabout police station dan ho pe ubetimi afra mindset for e 0508 368 975 0508 368 975 anase 0302 908398 0302 908398 Aunty Bea. Yo, yada sepa na ye twa ye ho sema baako ye ba na ye de nkomo ni nyina abawie enyi we fidie ne mfiri a. Yo dendo. Nene se de fide bia ye fidi kisi Friday. Yes mountain so eba abete no ba. Nene ye say oba enye pema. Se ba ko se ba ko so be ware no. Ko ti me ware no a e die ni le bie. Obesi ni oma abenu aduane but we go court akotin patisika e dey free then you see mountain so e bisa se ma ene mema moy mo ene o sa adwen se oni ho e date a na se mo se ne possible na se mo tire wan na obedi patisika e free yenko akotin ma project actually nka with me aka say my preferences bebree unless of course say be any pano tune in mind say it is him and then him alone. Ye fascinating yema bebre, ye fire life I entire ye shame as a ma dinema e fetching more chain ema. Inti more times nunya e ma be a sebi o ma dwini more ha. Umbeti me to sana mon. With the quest to say, when him say unya bine,
free nipa so mesi ho a the next time na twe no otimi san so besan so nya bibi afrim mposa aware for kra omote na so ma ware na say aware ni gu a more at times na e ma na ya na e rush e pre ejapade nti in this contest ne de meka say e ma na e be rush and say binya the concept say after all seminini jai even within empathy na semenya bibia why not there be say love meaning na okwo you but only be man na won so by na say wa promise so no betina so what you say by the moment obeka cho say ohanya anware on e sa kwa na say wo oba no o Philip bibi say wa sisi obu kwase apa because wo fina kuma mu nyina na wo do wa hu ana wa ka cho say oh me ya be ware onti esa na okwo oba no kwampo na utima ya de say wanya be ma o de onye ne be bobra na all of a sudden no say me nya ne wan ware a obra eno de entwe kola ba say omo transaction say ya ware de say anyi je no ba ko de onu be ja ko de say be ma so ba de 7.9 na motie akoma mu nsam dwumedie na ye kai mo say nyame ya doma 19th December ye ko Kumasi Central Prisons akoye ye nuanom a omoda ho no adoye omo so bronya no ye nimu nyina na eko ni akoye omo adoye nti bibia obetimi de ba beboa ye am yakoye sa dwumedie eye akoma akyede no na mabedom ye bi se obeche ye mo ebro gari beans enwo anwa akokọ fish bibi bia obetimi dia abraye entade nnuro ne dia meseme ka minjai kada ti tomatoes Unifa Brothers Ghana Limited ti tomatoes ne dia mese mombre mi bi ne emfa enkoye adoye ewo Kumasi Central Prisons entade a enipa ememe fi 18 years ekono na se eni tikakra no betimi ahya wo de braye nso a ye beje sanse hono prison tade na akra noso nti omo antade kakra na ena omohye ewo ho de brain a ye beje toilet roll sanitary pads bibi bia doko o de brain na nyina ye beje na 19 December ye de nyama nyina mo de abedom ye no yenso ye de akoma wo no mo bibia wo bia no bia na oboa o nyama na no na untimi emfa brain ewo Kumasi askwa ha say ya o friend na ye bepe kwan ye beba beje na yensaka obese oye ni sika nso a eno nso akwanya wo ho papa na ya ye de atoto niama no na ye de komisi de odi breye bia bompaye efeguso ne ka wakoma so ade efeguso na eho na Nyankopon befa na obeye wakoma so ade no edi amao 0530 507 849 0530 507 849 edian ebeba no eye James Agblevo Akoma FM sa number we ya so na opese oni aman bebia wo ne yentu anamo na ya yembeji a o fresh sa number kro ya so a ye betimi abeji eno ana ye production line no wo fra producers ne befa na oni omo abonkomo omomo no so baso a ekina nyame ya aduma kakra na aba no nyambo ekina ye bebbo mu nyina mudin na ya damase e wo kwan hronko so Peggy ye wie ye nkomo no wo kan si ne sen yo Aunty Bea ye de ye wa ha say you be ko bibiara emmoa from zero to the last person o de ba na de ebetumi aye no ye beye na yakwo mmoa abrante office oye bema na ye bebe free de so oye bema ne say o papa ne oye abusua ne ti enti no bi won ma wo ba wo man kwa o say rade wo nche me bema because ye say tu a aya na etwe bema bo office mo che ne de ne so na ye bema na owo ho kwan se opre ne papa ejapade na mom e wo senka onya enuanom ne maame ne support ba here the case a omo se agbalagwa bi ye den e wo honom agbeto menyon sensem bi hihye ho nto omo de omo suro to omo atwe omo ho na so omo so omo mbo na chi dom a Aunty Bea yeso yenko ayentse bi yentimi ofre abusuam yentimi nso ne sacha chinchina anche o maame se da bi o nuanom se da bi ye de ye sense ye akoma ye fe ne ye akoma mu nsem ti no ye be di aginamu ne yakwa gene papa ne fie na man da bi anytime bia abusua no beda sumie so no mo feel say there be asem na abrante ne de baye no e wo se etu ho na mo ne ebo na chidoma no mo sa ba de a de betumi aye na Aunty Bea betumi aye den aye de abo mo anye sa ye de ye ntimi enye ho hwe emfa ma abrante because maame ni so onya amaninka na de ode na de se there be a Aunty Bea kwaje ode ye den na say na nkasa no nso no
ade ni su science ebusua asase so nti e ho no so kra ye boni beka say bone of contention she ebusua asase na ade no edan ni esi so no papa no ebusua ne de che no oto asase no anase say papa ne japade na waye esi ebusua asase no so abeye ebusua de ameni se na nabila ba ha nko betimi a che yi mu ma kire mu yie a kire be men de but me gidi say e ho so ya another bone of contention because so mo say ebusua no papa ne esi che ebusua na do mo yemma maame na ono kwa aware no ye so obeni much better than abranti okay and ono so onye na adwen say obekasa onye na adwen say o push forward e beto no say e abusua de ba ebia na abusua ne ton ma no mimi si ebia but maame ne na ke betima ka say enye ebia mpo na mmom eye ndokro say me kunu o moton ye den e de ma no maame ne sinye abusua de a what I say nso so onyina abranti ye chi de ewom no oma ye hu onu so won push forward a Aunty Bea de be ka cha branch say enye hwe aso ni papa ba wiase na ka wanya japade a enka still aye da so fe no gofred opon enti se ne ma mi si onya ma ne ka na se 10 years na ye ntwe ne hwe nu nso ntwe hope se 10 years ni bedu na de abusuafo ne de ye ombeka se ne monje mo ade a ene na waje si amfa ama no so a dodo no so mo mpe no no ba akofo oje dan kransi o se de no ode ye den onya ma ne nka samu no person ke pelo ya ma no na opelo ya ma na evidence ni na menyeme a ebesa akwa kosi maami ni so eni nua panyin no so what I say ono to so miense o sesei nua panyin ni nya na adwen so wokasa maami ni so ono na ba aware me no ka sense mebre maami ni beni masene nkwala yo ono so ka se omfie a lawyer no okopa de na okoka lawyer evidence ne way ye kan ya say to for say eye sa papa esisi ebusu ejapade so ye besre ye papa ne maame nom se wo pese wo be wu na like we ye chi no nsensem be ba enema bi won ma ye ne aye ne right me se me wade bi se me wo ene ye wo enye peda se de maame nua ne maame nua nse no sa na de ne tie me wo ne ye wo enye peda se wo nua no wo ne no te se kosua mo bo kosua tafre se den the moment a wo be ware a wo be wo no ka hu se ochina be wuni wa o ma no esuban ko and ono so ma esuban ko e wo baba be loge horns enti wo ya na wo ye de e kina woni wo no ma ye be ka se e ye wo ma no nko ade a nya afi ne ekofre ni pa semesi anase ni pa semesi na de ma me e no ka se menye e be bi se da bi e ho chief inspector fesi wo wu ye mfie na echi ensensem se bebrebe aso Ghana police a na se mu gu papa na ni mu ase nti e be se ye lesson gofero pon de na aba ebia na papa so de na mkwan so ba onye nwuye de ne no wa hwe no wa ye niema yi okay yo ene obi nka se nye japade we busua asase so na emo be ye busua bibi we busua asase so a na nde wahu se wo ye de acha busua no na wo mma na yire so de a na wa pebi e wo ba bi na wa ye no ti se de pegi e ken ye wa ye no so e de ama wo yire ene wo mma no se be ye a debi wachi BBC a maame no muso bi tumo oya mekoye we busuafie ni ade oba nso timi ye japade we busua asase so a usu free ma ukunu no ma asem we bi betimi ato wo mo enti sane aya ye kan asase ho nsem ene kwan abefa so a obesi ade ni hie na debi no enkofa ma so twemba no we a lesson to us all ye fa entu ye ho efu ye wi a de ye betimi akade aboa ni biemu bia no ye beka na ye de aboa na ansa na me sorry so kra no ma me fa happy birthday we enfa ma mia me nua Christ asumdwe enkan Rita Brago Romani mapa ohima Rita Brago nyame enshaw Kumasi Girls 1998 member ene udi o birthday inti ye nyina 98 ahima yese ye ma happy birthday ohima Rita Brago nyame onshaw na onyo kese production team members Nana Bila Kantanka Spatus Kojo Sakodie Beluchi Nana Yao Emmanuel Kwame Vadi ene oti Peggy Enka era owaha den so assignment bi ntino ene mo antene nka so ye nyina ena ye waha ye di enkomo na me maame Queen Sabi Debra bebi awo bia no michiao aha michiao miensa enti wati ase enti menso a me betna akonyem na me di djumedi nyina ho chia me no ye fra me Beatrice Piogabra obetimi afra me Aunty Bea me so na sports for no
the sports bro enyiwe fidie no emfi ha yeda mo nyina mase Akoma 80